Bref, also, nein. I'm so glad you died for me. I'm so glad you shed your blood for me. I'm so glad you for me. Sweet Jesus, Jesus, sweet Jesus, Jesus. I'm so glad you died for me. So glad you shed your blood just for me. So glad you rose for me, sweet Jesus. Yeah, Jesus, sweet Jesus, Jesus. Help me sing, Jesus, sweet Jesus, Jesus, the precious name of Jesus, the powerful name of Jesus. How he loved me, I will never know how he cared for me. Yeah. The precious name of how he loved me in spite of me. The name Jesus. It's so sweet, I know, I know, I know. Oh, I love the name. What you did for me on Calvary, no man would have done. But you love me in spite of me. Yeah. You love me just that much, yeah. To be hungry and died. You were thinking just of me. What a God, what a God. Buddha couldn't do it for you. Confucius couldn't do it either. God is. He's God all by himself. The name, the name, the name of the precious name
must flee. That's the kind of power he's given us. We can speak to that sickness and it will leave. That's what he said in his word, yeah. He said, I've come to give you life more abundantly. That's what he did at the cross for you and me. That's what he did at the cross for you and me. That's what he did at the cross for you and me. But I'm so glad he rose on the third day with all power in his hand. Yeah, yeah, yeah. Jesus, 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 Jesus. The powerful name of the precious name, glorious name, the name of Jesus. Yes, it is. No other name I know. I'm talking about Jesus. Oh, he loved me. I never know. I never know. Yes, he did. He loved me in spite of me. 'Cause I knew I wasn't fit to die. He died just for me. He said, I can handle it, daughter. I took care of it on the cross for you. I took care for it on the cross for you. Nobody but Jesus. I catch it. Come on, give him glory. The name of Jesus. I catch it, Jose. Come on, give him glory. The name of Jesus. I catch it. Come on, give him glory. The name of Jesus. The precious name. The precious name of Jesus. No other name I know. No other name I know. Jesus. I can't help but worship. You know what? The music don't even have to play. You know what? For me to give him worship. The music don't even have to play. For me to give him worship. You know what? How I love him and oh yeah. How I love him, oh yeah. You know what I'm saying? How I love him, I love him, I love him, I love him. You know what I'm saying? Yeah. How I love him, I love him. I can't say that, yo. How I love him, I love him, I love him. You know what I'm saying? See, I don't need a dance partner, because I got Jesus. When I think of his goodness and what he's done. When I think of his goodness and what he's done. I can't get more son. I gotta give him glory. Jesus. Woo. Glory. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Bless the Lord. Come on, give him glory. Hallelujah. Come on, give him glory. Hallelujah. Come on, give him glory. Hallelujah. Come on, give him glory. Hey,
Gloria a Dios, sí Señor, aleluya. Mm. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, sí Señor. Aleluya. Gloria, sí Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Kata danki Señor. Danki tato a Dios pa aumento tremendo assim que a tu bendición a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, sí Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria, aleluya, sí Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Anche dato Dios.
Aleluya. Gloria a Dios. Mi miro mana dur bombi ni de mente que é mente que muito tremendo. O minta kuta tremendo 23 de februari 2026 ya luna. No se llama Dios tan, que no se llama Dios tan, que por Dios su poder, su gloria y tu cosa. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amo Dios tan que mi hermano. Mi nombre es el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios y Señor. Aleluya. Aleluya. Thank you, Tata. Thank you, Señor, oh Dios. Permite aquí, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios. Tabo poder, tabo gloria, turcos diabo, Señor, oh Dios. Thank you, Tate, mente aquí, Señor, oh Dios. Conjuntamente nos bini juntos, Señor, oh Dios. Tempo presencia. Tempo presencia, Señor, oh Dios. Ben grande, sebo nombre, nabutur, honor y gloria, Señor, oh Dios. Pasamos a, Señor, oh Dios, de unidad y un acuerdo, Señor, oh Dios, de un poder. Ang kita to, Dios, por lo cual ng kubakumisa de mente kita tremendo, Señor, oh Dios, di gloria, aleluya. Dan kita to, Dios, kubalaga nos sigue, Señor, oh Dios, tur día de nuevo, Señor, oh Dios, vini. Demo presencia, Señor, oh Dios, di gloria, aleluya. Thank you, Señor, oh Dios, por lo cual kubakumisa, Señor, oh Dios, de mente que Temente que, Señor, oh Dios, nos queda limpan tu puro delante de vos, Señor, oh Dios. Nos queda, Señor, oh Dios, camino por palabra de prioridad, Señor, oh Dios. Nos queda, Señor, oh Dios, todo lo cual como Señor nos tabaype, Señor, oh Dios, data, pues tabayena nos con sabiduría y conocimiento. Y tata de mente que, Señor, oh Dios, nos llama turnos rumanan, aleluya, y obsteba. Dios bendicionado de mente que nos llama nos man Randolph Sánchez también. Condoler por sombra, condolernos condoler Randolph Sánchez, por sombra, eting urumanco a fallecer ahora ave. Ave que te viva en Amsterdam, então nos llama Dios tanque. Nos llama Dios tanque, que nos turta junto, então que nos po condoler nuestro man Randolph Sánchez. Aleluya, amén. Gloria a Dios, tata danke o Dios, Lisbeth, Dios bendicionaba de mente que nuestro man Estela América também, Dios bendicionaba, un día bendicionaba para Brutmila Medani. Brutmila Medani la cruz também, un día bendicionaba para toco asina, Shericha Chinga, también, Dios bendicionaba de Bejalone que un simang no no bokuyenkos no burmana asini que el día de comisa de presencia de Dios, amén. Gloria a Dios. Trata de mente que, Senhor, oh Deus, nos tabini para purificar limpo, Senhor, oh Deus. Den unidade e acordo e nos mencionar do qual que escreve no book Isaías 54, versículo 17. Que tenha mente que trata nenhum arma que pode formar contra nós, não prosperar. E tu lenga culante contra nós, tem um escamento, hablo condenado em mente aqui. Pois mente que, Senhor Deus, nós também bodilante limpan tu puro. Alto tata nós também também demos vontade, Senhor Deus, para a palavra para ministrar, Senhor Deus, tata. Tata de mente que, Senhor Deus, para sombra abado na angel ang encargo de nós e guarda-nos em turnos caminho esta bom. Danke, Senhor. Danke, Padre, que, Senhor, oh Deus, por palavra, oh Deus, da prioridade. Danke, oh Deus, de glória que nos turbo, minha calanta, unto, Senhor, oh Deus, guiado o Espírito Santo. Pabinunto de unidade e acordo, Senhor, oh Deus, bem grande é bom nome. Oh Dios, di gloria para nosotros, honor y gloria para de Dios Todopoderoso. De Dios, lo cual como comisa nunca poca de imitar, oh Dios, di gloria, mente que Señor, oh Dios. Mente que Señor, oh Dios, nos te llamamos danki. Nos te llamamos danki, oh Dios, data con nos por venir un tata en grande ese buen nombre. Na futuro honor y gloria para el día divo. El luz divo, Señor, oh Dios, date que como forma nos llama, Señor, oh Dios.
para nos turbine unto, Senhor, ó Deus, que como um porta para nos família, nos cercaria, nos caso completo. Tata, para ministrar de nós, Senhor, ó Deus, Tata, ministrar de nós, Tata, e vou falar, e vou falar, nunca tabai bimbashi. Tanque, Senhor, ó Deus, para o Espírito Santo de mente aqui. Tanque, Senhor, ó Deus, para purificação limpo de precioso sangue de mente aqui. Thank you, Dios, kubabay nos dilante ka pa de mente kita, oh Dios, pa o voluntad pa continua, Señor, oh Dios. Thank kita, oh Dios, sa palabra di mo, oh Dios, tata ko ta. Thank you, oh Dios, tata ko yung palabra di mo, oh Dios, tata ko ay ego kami naman diyan nung puyego, tata y posicionaso mes. Bendicionata e mente ki, Señor, oh Dios, kami na taba tapapi de nos tur subida, Señor, oh Dios. Bendicionar, Señor, oh Dios, te ministerio me te bendicionar, tata ko tung kanal, kuha ta ministrador di ami, profeta Zoraida na bo pueblo. Thank you, tata, oh Dios, que palabra, Señor, oh Dios, tata poderoso. Thank you, oh Dios, tabo Espíritu Santo, te guía tu costa, en el nombre de Yeshua Mashiach, me inte que, Señor, oh Dios, me inte que, Señor, oh Dios, ministrabo poder, me inte que, Señor, oh Dios, preparado, Dios, preparado territorio, me inte que, Señor, oh Dios, tata, para nos tuta disponible, Señor, oh Dios, para tu palabra, cuando ser ministra, llega camino, oh Dios, el trabajo de botincusoso de. Thank you, tata, oh Dios, para nos trabajo de me inte que. Thank you, Dios, para vida de nos yuna, nos nietos, nos cercarina, de momento aquí. Thank you, tata, oh Dios, lo cual ang di abo, turco, tengo continuar en el día chave de nos vida. En el nombre de Yeshua Mashiach, oh Dios, tate, me inte quitato, me inte tremendo, un inte glorioso, camino por poder, oh Dios, lo ministra, oh Dios, y un camino mandiendo un pollega. Un inte, Señor, oh Dios, tata, con nos duro, oh Dios, lo cana de en vos sombra. Un inte, Señor, oh Dios, un de con nos ciego, oh Dios, por palabra, otra prioridad de nos vida, en el nombre de Yeshua. Mashiach, oh Dios, date mente quita poderoso, mente quita glorioso, mente que Señor, oh Dios, date, oh Dios, danki por misericordia, por compasión, turcos de nos vida. Danki, oh Dios, date por dentro aspecto de nos vida, Señor, oh Dios, bota un tu conos. Danki, oh Dios, me poder cutin de unidad y un acuerdo de oración turmenta. Gloria a Dios, date mente que tu mente tremenda nos te llamamos, danki, me te llamamos, danki para mi vida. Danki para mi vida y como pastor, tata, oh Dios, tata, como formar mi Señor, oh Dios, tata, para tu mente, mi taquinan como un canal, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, para mi vida matrimonial. Thank you para mi casa, profeta Zoraida, Señor, oh Dios. Thank you para nos yuna, nos nieto ng Señor, oh Dios. Tata ko pa administrator din ng denge kanal, de kanal ki din ng pida, Señor, oh Dios. Thank you pa unda ko na yegondo ko ng tao, oh Dios. Awe tata mo Espiritu Santo tonto ko nang. Thank you, tata, pa de me inte kita, mo palabra ko ser ministrator di nos na bo pueblo. Thank you, oh Dios, pa ministerio aquí, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, que estaba formé, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, que purificación de sangre ante tu aspecto, tu situación, que gabini, que te ronti no en el nombre de Yeshua, Mashiach, me inte kita, oh Espíritu Santo. Thank you, Señor, oh Dios. Oh, tata, nos tabing con nuestro man, oh Dios, tata, yobs, teba de me inte que. Thank you, tata, oh Dios, pabito de yobs, teba de me inte que, Señor, oh Dios, como palabra, oh Dios, que ser ministrador de nos den su vida. Po Espíritu Santo, kagia yobs, teba de me inte que, tata, pataunto con nos, tata, de presencia de vos, Señor, oh Dios, tata. Pabo ministrador de jeden bidisiyunan ko su casa, oh Dios, turco taron de jeden en nombre de Yeshua, Mashiach, me inte que, Señor, oh Dios, nos te llamamos danki pa vida de yobs, teba de me inte que, tata, ko yobs, teba sa, oh tata, lo comisa sa Luna 23 de febrero, oh Dios, bendición que palabra de Dios, la prioridad en su vida, y llega un camino
minda mandi non poiega dengan nombo di Yeshua Mashiach me inte kita tremendo me inte kitata Job stebo Dios la nos tuniamo Dios tanki pabila di Job stebo de me inte kitata ibo voluntad ka continuayo Dios un pureza completo dengan nombo di Yeshua Mashiach me inte kita glorioso me inte kita poderoso Señor oh Dios que Job stebo también tu conos tata y si ben sabiduría con su conocimiento y para su trabajo vida tremenda tu bendición aleluya gloria a Dios tata en nombre de Cristo Jesús nos está bien con nuestro man rento senso potencia esta lista gloria a Dios Señor oh Dios di prometo nostra bisa condeler na nostro man rento senso o per forza na famiglia sensi esta lista e prudencia. Trata de mente que, Señor, oh Dios, nos turta bien junto de unidad y un acuerdo, y nos avisa rostro manando al condoler y obvi fuerza. Trata, oh Dios, trata abo ta unto con el Señor, oh Dios, pasó tu fuerza ta divino y ta bindi abo. Tan quitado, oh Dios, permite que, Señor, oh Dios, petin su paz y su tranquilidad, a pesar de tu cosa, Señor, oh Dios, esa, Señor, oh Dios, tu costa de amor. Tan quitado, oh Dios, mente poderosa que curando a los sánchez, junto con el Señor, oh Dios, junto con su romano, tu paso mensaje, Señor, oh Dios. La palabra de Bote poderoso, tu glorioso, Tati, que lo ministrate en su vida, Señor, oh Dios. Tate, lo potes un paso, Dios, shalom, de envidia tu su romano. Tate, tu su cercanía, oh Dios, de gloria, aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, nos te llamamos aquí, Señor, oh Dios, por poder y por gloria, tu costa de mente aquí. Mente aquí, Señor, oh Dios, tanque, Señor, oh Dios, como Espíritu Santo, que quiere dolfi tanto con nosotros, Señor, oh Dios. Delante del trono poderoso, Señor, oh Dios, tate con nos turpo, alza su nombre delante del trono, Señor, oh Dios. Y nos turta llamarán dolf de mente, quita tanque, oh Dios, vamos a vida de dolf, Senche. Tan quitado, oh Dios, data para força como lo vai do oh Deus, em momento triste que é momento que Senhor, oh Deus, data que sua irmã falece, pero botado na família força, Senhor, oh Deus. Tan quitado, oh Deus, para mente que Senhor, oh Deus, para vida de Randolph. Tan que, oh Deus, para vida de tu suyunang, nieto ng Senhor, oh Deus, turco taron de cerca rin completo. Tan quitado, oh Dios, e poder diabo de mente quitata en nombre de Cristo Jesús, que abolo tu dando al fobi más fuerza. Tan quitado, oh Dios, para su trabajo, oh Dios, su caso, cercanía tu, Señor, con su nieto, tu, Señor, oh Dios. Tan que para voluntad en su vida de día llave. Tan que, oh Dios, para guía de Espíritu Santo en el día llave. Bendicionar en los senchita de mente quitata. Glorioso, por poder grande, oh Dios, que te ministrando de su vida. En el nombre de Yeshua, Mashiach, Señor, oh Dios, nos te turta, bisabu tanque, Señor, oh Dios, para fuerza. Y pide salud, por los Señor, oh Dios. Tan quitado, oh Dios, el poder diabo de mente que de Randolph, Señor, oh Dios, cuiden su trabajo, Señor, oh Dios, le está tremendo. Cuiden su trabajo, Señor, oh Dios, le un luz, oh Dios, para que cubin cerca de Señor, quien cupapio con él. Tanque para sabedoria e conhecimento que te encontrar turmenta, Senhor, oh Deus, para sua bincha arriba, culta divino. Em nome de Yeshua, Mashiach, mente que Randolph Sencho, botine tremendo, tu bendicionar. Botine Randolph Sencho, oh Deus, conosco turto, um tucubo e nabo força Randolph, tata, para você continuar. Randolph, para você continuar, tenha vontade de Deus. Apesar de tudo, coisa Randolph, pero você com Deus te mabo. E você com Randolph, tá botando porta para a família Sanchez, tanista, podrência, tan turbini, todo dia tem que dobrar, todo lenga tem que confessar. Toda família Sanchez de Amsterdam e de Rotterdam, de Amsterdam, na Alemanha, de Enxara completo, oh Deus, todo dia tem que dobrar, todo lenga tem que confessar com bom Deus está. Oh, paz com Deus, perdonado de pedir chave, tu mulher, shalom completo. Randolph, um dia tremendo, um dia com hope e força, então seguimos perseverar, reconciliar Deus, reconciliar-se com Deus, então Deus lhe dá hope e força, você força te bem arriba, claro que tem Salmo 23, está bisa, meu irmão estima, tem Salmo 23, a palavra de Deus está bisa, que
Senhor também guardador e lobo não tem falta de nada. Com ele ponebo dormir dinheiro para perder e ele hipabo canto de aunan quieto e lo restaurabo alma e ele guiabo den caminho da justiça. E dengue me inte que o Senhor colobo tende nos vos. Tata dengue me inte que o Dios nos está dirigindo nos oração nang espera riba bo Dios. Oh Dios, del Salmo 90, versículo 4, a palavra de Deus também diz, oh Deus, satisfazer-nos dignamente aqui, com misericórdia e nos por canta de coisas e contento em todo dia aqui. Maneta para as que habitam no Salmo 143, versículo 8, Tata laga nos tende a misericórdia dignamente aqui, passamos tempo, nos confiança, tá? Maneta para as que habitam Lamentação, capítulo 3, versículo 22 com 23, com turma ainda, Dios su misericordia con su compasión tan novo tata thank you Dios dándole un día tremendo en tu hope y fuerza román dígame indique aleluya gloria a Dios hope y fuerza en la familia amén gloria a Dios nos está bien con nuestro hermano Estel América nos está sale Enschede Romana es escuadrón espiritual nos está baitena Zwijndrecht. Gloria a Dios, tata thank you, Dios, te me inte quitata pa Estel América, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, pa guia de Espírito Santo de me inte que, oh Dios, 23 de febrero de 2026, Señor, oh Dios, tata. Como Espírito Santo guia Estel América, de tanto con nos tempo presencia pa engrandecer bom nombre. Oh Dios, de gloria pa naboturo, no de gloria pa soy gloria de Divo. Tata com Estel América, sa, Señor, oh Dios, também passou pan de cada dia com a mente que discuta boa presença. Hoje nós tour de unidade, um acordo da grita na botata, tanque Senhor. Tanque tato Deus para pedir Estel América de mente aqui. Tanque tato Deus para pedir ser carina, o Deus o trabalho, o caso, o Deus o ministério de vontade, abo completo de dia chave. Tanque o Deus para guia de Espírito Santo de subir a ave. Tanque o Deus para misericórdia com compaixão, novo fresco de mente que de subir. Tanque o Deus caminho de estelta, hora que a atmosfera cambia completo e ângulo está subir. Com o Espírito Santo está ministrando de subir. Tanque o Deus está teve vontade de abo, Senhor, o Deus de glória, que está tremendo. Glória a Deus, está mente que, Senhor, o Deus, Estel América, botin um dia tremendo. Botin um dia que o Espírito de Deus vai bodilante cabo, que o picos pão lo suceder. Tem em nome de Yeshua, Mashiach, Estel América, Zwijndrecht, lo sacudi. Unda cubo llega na lo sinta a presença de Deus. Quem cubo papi com ele um toque especial, uma palavra de encorajamento, palavra de motivar. Passam para lo qual cubo te receber em mente que nem unidade, um acordo, mente, um comunhão íntimo, botin com Deus, ando nos tur junto cubo espiritual, aleluia. Glória a Deus, date mente que o Deus, la cabo glória da ministra. Taba den cas de Estel América de momento que papia com Deus. Papia con Dios estel, pa Dios tende vos temi, pa Dios è camini ministrate un bo pida, alleluia. Gloria a Dios, umenta pendiciona, pa bo estel America, bo casi, bo famiglia, bo ser querida tur, y famiglia America completo, alleluia. Gloria a Dios, Señor, oh Dios. E mente que está tremendo, e mente que, oh Dios, tata, nos está bien con nuestro man, Ruth Mila, me dan la cruz, alleluia. Gloria a Dios, tata, thank you, oh Dios, pa Ruth Mila, me dan la cruz, oh Dios, nos está salvación, Andrea, sabay de dot den helder. Tan kita to Dios pabili Ruth Mila medani la cruz e mente kita ten grandecendo bon nombre nabo turo no di gloria poso mesao Dios e mente nanta tremendo e mente de unidad un acuerdo camino de Espíritu Santo ta ministra camino de palabras de prioridad en el nombre de Yeshua e mente que Señor Dios nos está llamando tanque de unidad un acuerdo pason Ruth Mila sao Dios su pan di cada día de presencia nos está llamando tanque oh Dios paso poder ta grande nos te llamamos tanque oh Dios curut mila bin panabo turnori gloria pose gloria ta di burut mila medani me inte que oh Dios di gloria nos tur de unidad un acuerdo grita na burut tata tanque oh Dios babidirut mila medani la cruz
Thank you, Dios, pa Mustafa Kasairut, mira, thank you pa sa yunang sunyeto ng thank you pa pastor di casting obediencia, Señor, oh Dios, pa mo palabok sa ministrar, tor di rut, mira, oh Dios, tú ne su toque que te merece turtilla, Señor, oh Dios. Thank you, tato, oh Dios, pa oración ng di rut, mira, oh Dios, te llega manolo, tushe dilante do trono. Thank you, oh Dios, pa espíritu perseverancia, oh Dios, tata pa sumesako ti yung gloria. Thank you, oh Dios, pa promesa ng tur di abo ko ta ay tras di porta ba din pidrut mila. Thank you, Dios, para purificación de sangre en su vida, fresco. Thank you, para sabiduría y conocimiento, profundidad y palabra turmenta, bendicionado, tarut, mila, medani, turmenta, sin ni junto conozco, por humana, pas sombre, palabra, Dios, está tomando el lugar de movida. Namidibo yun ng kubo-nieto ng éxito y prosperidad turlo tiempo sombra tabo te porta que palabra ta ser ministrador diabo ya que namidibo familia la cruz completo kuturo dia tingu dobla tulinga tingu confesa pa sompa namire kita perseverancia del ministerio mita bendición pa so tormenta nos teirut mila botambe te en el nombre de Yeshua me inte kirut mila me dan la cruz botine tremendo de glorioso to bendicionata thank you Dios. Tan quitado, oh Dios, curut miro, Dios, lo tiene sombra de Todopoderoso. Tormenta pa sombra, saco e tempo apropriado de un día bendicionado boca sa. Poder matrimonial anto persigo perseverar, mambo so Dios su promesa ante en el nombre de Yeshua Mashiach, de usted den hell, no sale by rose, no sale by herlon, aleluya. Gloria a Dios, tato nos llega na herlon se Steven Ansano, bendicionado ta Steven. Mente que palabra de Dios llega a tener herlon se acabó Steven, dembo cas, demo pida pastor de cas Steven. Abo Señor, oh Dios, tato con Dios, ay llama Steven en el nombre de Cristo Jesús. Aquí, mente kita glorioso, santo poderoso, mente kita bendicionado, so Steven na binunto con nosotros con unidad y un acuerdo, junto con su romano turo Dios para representar en la familia anciana, la familia América, y turco taronte che den herlen de bolso, yun ang kusunyeto ng Dios turo, Dios tato lo cana den camino de prosperidad y éxito, den mente kita to Dios Steven con su casata bendicionado, tato Dios de vida matrimonial ta bendicionado y nos tur de unidad y un acuerdo, grita Dios, tan quitado Dios, pabili Steven Ansano. Thank you, Señor, oh Dios, para Steven Ansano, oh Dios, para voluntad de subir de mente aquí. Thank you, oh Dios, tata para sabiduría y conocimiento de mente que, oh Dios, que te recibí novo. Thank you, oh Dios, para misericordia, con su compasión, novo, tormenta. Thank you, oh Dios, para unidad y paz que tiene su vida matrimonial entre ellos su casa. Thank you, oh Dios, para prosperidad y éxodo de la vida, oh Dios, de mi desayuno. Thank you, oh Dios, para su casa tremendo, tu bendicionada en el nombre de Yeshua, Mashiach, momento que Steven hanggang nanta subiba den bokas papya ku Dios hunda ku papatawag papya ku Dios yama Dios tanki pedia yama Dios tanki po sa voluntad su potere turcos den bobida. Gloria a Dios, Steven el día sabe tiene tremendo, entonces glorioso, entonces un día completo de man de Dios, sigue el Espíritu Santo guiado, para llegar camino de Dios que va a botar nuestro man, Steven, aleluya, no está bien con nuestro man de mente, que lo lidiana, aleluya, no se sale feo, herlo, no está bien de Rotterdam, se lidiana, gloria a Dios, tata lidiana de mente, aquí 23 de febrero 2026, ya luna, turcos nuevo fresco, Dios tate posesa. Lamentación capítulo 3 versículo 22 combina esta visa tormenta el compasión que misericordia limpia nuevo tiempo vida en el nombre de Cristo Jesús tan quitado Dios Papa Espíritu Santo que aquí lidiana de mente que divinunto con nosotros Dios de gloria ben grande se bunabuturo honor y gloria pues gloria de Dios y esa Señor oh Dios cuta su pan de cada día tengo presencia Señor oh Dios tata unto con nosotros su pan de cada día tata oh Dios paso día de bendición paso yun ng kusunyeto ng tuting protección to bendición hanggang lang campana ronde tu su cerca rin en el nombre de Cristo Jesús me inte que nos turo Dios de unidad y acuerdo de menciona en nombre de Lidiana Sabina delante del trono de Dios tata thank you oh Dios thank you tata oh Dios pabi de Lidiana Sabina e familia Sabina completo soy yo ng su nieto ng thank you tata oh Dios mo voluntad
en su vida. Thank you, oh Dios, pag Espiritu Santo de mente que en su vida. Thank you pa su trabaho, oh Dios. Thank you po on the work su trabaho, Señor, oh Dios. Thank you po, oh Dios, pa su audang kapaturkos. Thank you, oh Dios, pa su ministerio. Thank you pa cada oración que te hace, oh Dios, te llega menor tuche delante de trono. Thank you, oh Dios, que estaba ministrando a gente, pero tato, oh Dios, thank you, oh Dios, que el discernimiento espíritu que saco tabo ta papia. Thank you, oh Dios, por tu comportamiento, oh Dios, tremendo, en el nombre de Cristo Jesús, amén, aquí. Emente que, oh Dios, de gloria, Dios que pisamos. De Filipino ng 4, versículo 16, que tur costa vindo de Cristo, kendo ta donavo forza turma inta, gloria na Dios, tate mente que, oh Dios, tata, como me esté preocupado con nada. Pero sabias de Bugo Mateo ng 6, versículo 34, que no me esté preocupado con nada dia di mayang paso tur costa de man de Dios, oh Dios, de gloria. Bendizionata l'Itiana Sabina de mente quitata, oh Dios, dato con sabiduría y conocimiento, para ser revelado en su vida, profundidad de misterio de evangelio, tata, tanque, Señor. Tanque, tato, oh Dios, de comunión íntimo que te incubo. Tanque, oh Dios, esa, Señor, oh Dios, que te porta. Camino de palabra de administrador, dice, oh Dios, de turco, su casa, su yunan, su nieto, en turco, oh Dios, ta tiempo, mam, de nombre de Cristo Jesús, mente que está tremendo. Mente que está glorioso, mente que le diana, bota tenga presencia de Dios, tiene todo una Señor, en el nombre de Cristo Jesús, un día, un simán, novo, y bendición a Papi, vocación completo, oh Dios, de gloria, aleluya, gloria a Dios, date mente que no está bien, no está sale ferrotam, no está bayo, Dios, ten helder, se que Filomena Bernardina, gloria a Dios, date mente que Filomena Bernardina tan besa, con pombota, con tremendo Dios, está den helder, lo que Dios está haciendo, pedía que la comisa tormenta de unidad y un acuerdo, Dios, gloria a Dios, data tan que va Espíritu Santo. Caguía, oh Dios, nuestro man Filomena Bernadía de mente, que ahorita un tu tempo presencia, oh Dios, para engrandecer el nombre, nabo, tu honor y gloria, pues poder tativo, e gloria tativo, y esa, Señor, oh Dios, que su pan de cada día de presencia, tormento, un tu conostata, para engrandecer el nombre, nabo, tu honor y gloria, y tata para ministrar, tortiche de pide su yunan, su nieto, en su casa, oh Dios, tu de familia Bernardina completo, en el nombre de Yeshua Mashiach, oh Dios, e mente que nos turden unidad delante junto con nuestro man Filomena Bernardina Nathan Helder espiritual, oh Dios de gloria, nos turta, grita de presencia de Dios ante el trono, oh tata, thank you, oh Dios, por nuestro man Filomena Bernardina, thank you, tata, oh Dios de gloria, mente que está tremendo, mente que está bendicionado Filomena junto con nos, tata, thank you por su vida y salud, thank you, oh Dios, por su casa, yunan, oh Dios, date paz en su casa, thank you por armonía tremendo, que patrese tormenta en su casa, thank you, oh Dios, esa que te porta para ministrar, para ministrar tortiche tormento, Dios, dentur yugo nan desigual, dentur momento nan difícil, tate sa, que grita nabo, Señor, oh Dios, de gloria, mente que tormenta tremendo, mente glorioso, mente bendición a camino, oh Dios, nuestro man Filomena Bernardina, oh Dios, tata, thank you para Espíritu Santo de Dios, thank you, oh Dios, camino para ti, viendo, Dios, tu camino bendición, thank you, tata, oh Dios, cada un bracket, aleluya, amén, algo no puede suceder, en el nombre de Cristo Jesús, mente que, oh Dios, thank you por misericordia, como sabiduría, como conocimiento en tu, como limpio, fresco de mente aquí, thank you, oh Dios, con nuestro man Filomena, saque importante, trabajo con misamiento, con Dios, en oración, oh tata, voluntad, pues sigue continuar en vida, su yunan, con su nieto, en su casa completo, prepasio, shalom, por reina, oh Dios de gloria, pastor diabo, pozoso de, oh Dios de la vida, para su ser carina turta, proteger y buangalan, oh Dios de gloria, aleluya, thank you, oh Dios, tato como posicionado, me escapa de momento que de rumanki, que portavo, que per relación que tin íntimo como, hanggal ta subiba, oh Dios, Filomena papi con Dios, sigue papi con Dios, tormenta, limpio, fresco, paso montavo, nos turta junto como de un acuerdo de nombre de Yeshua, mente que
Emente que Filomena bendicionamos, tenemos la palabra tan grande, tan poderoso, ante te pinchariba divino, aleluya, Filomena. Tenne turno a Dios, pasó tu luz resplandece for di vida, ten den heldere, oh Dios, di gloria, tanki fe famiglia Bernardino completo, tu rutia tingu topla, tu lenga tingu confetor na mira Filomena con la ser transforma, aleluya. Gloria a Dios, Filomena, un día bendicionaba, nos tabay riba YouTube, nos tabay riba YouTube, se con nuestro man, oh Dios, di gloria, Giovanni Valentin, aleluya. Gloria a Dios, dat nos salifeten heldros tabay den hoogvliet. Seka Giovanni Valentin de momento que gloria a Dios, tatatanque pavo Espíritu Santo, que guía Giovanni Valentino, oh Dios. Dia está, oh Dios, de vinturmenta junto con nos sabemente que 23 de fevereiro 2026, Senhor, oh Deus, Chaluna Giovanni Valentin sa, fresco, fresco, limpo, limpo, turcospe, como está Simão bendicionar, junto com su romano en unidad, un acuerdo, oh Dios, de gloria, panabutura no de gloria, mas é gloria de Deus, e essa também, Senhor, oh Deus, está su pan de cada dia, junto con nós, de unidade, um acordo, tempo, presença, em nome de Cristo Jesus, emente que Giovanni Botine tremendo, passamos nos tour de um pelotão, um esquadrão espiritual, junto com o conflito, e nos tour de grita diante do trono de Deus, mencionava o nome, glória a Deus, tata tanque para vir Giovanni Valentin. Tanque para vida e saúde, Senhor, oh Deus, tanque para sua união, tanque para sua casa, tanque para a vontade, tanque para essa nação, tanque, oh Deus, turcos de subida, de subida, tempo, tanque para sua finança, tanque, oh Deus, está te caminho com bahabre, Senhor, oh Deus, luz a resplandecer, bendicionada, Senhor, oh Deus, que persevera junto conosco, oh Deus, para a palavra, para vida, people, para ministrar, oh Deus, que chega ante mim, luz resplandecer, Kiko que hace, Senhor, oh Deus, da Cristo te ayude, oh Deus, de glória, mente que está poderosa em hoogvliet, mente que, Senhor, oh Deus, uma palavra tremenda, te glorificar, em nome de Yeshua, Mashiach, oh Deus, de glória, nos te amamos, tanque, oh Deus, tata, pa, oh Deus, Giovanni, compreende, oh Deus, é transformação, corto meu lugar, Giovanni, bendicionar, botar riberia, tchau, e nada, tu yuga desigual, nada, com tanto Deus, não pode chegar para soma, para começar o dia tremendo, anto bote é glória da mani, é glória da democracia, recebilo qual que Deus tem pabo, anto papo que Deus de me indica, aleluia, glória a Deus, tata santo, nos também, oh Deus, com nosso manchuain e trapam perk, nos salve hoogvliet, nos também tem sutamer, glória a Deus, tata tanque, oh Deus, para nosso manchuain e trapam perk de me indica, oh Deus de glória que obedece su meso, oh Deus, para permitir Espírito Santo guia, divinunto conosco, com o romano, tudo de ministério, me bendicionar em unidade, um acordo de oração, tata, para sombra, ta su pão de cada dia, presença de Deus, oh Deus de glória, para binabo turno de glória, para ser dia de Deus completo, aleluia, tata, thank you, oh Deus, nos tur, junto espiritual, de oração, nos ta na suta, merce, que nosso irmão, suai, e trapamper, Anto tata nos te grita na badeng unidad tata tanki o Dios babidi Suhaini trapam perk de me impeki. Tanki o Dios babida di Wesley o Dios tata. Tanki babidi saluco bud no suhaini Senhor Dios sabedoria e paciência e conhecimento de me impeki. Tanki o Dios bo misericordia cubo compasión maneta para escribir de Lamentación capítulo 3 versículo 22 kuminde limpan to puro. Tanki tata o Dios tata baduno espírito tata maneta para escribir en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 baduno um espírito não de medo, of de temor, mas no espírito de temor, sino de espírito de poder e de amor e sano vício. Tanto que tato, oh Deus, tapese e yuta hasi, e yuka sibu liber, bota liber de libertad, oh tata, tanto que suaine, oh Deus, liber, bota. Kubatong tu conosco unidad, recebendo sabedoria e conhecimento, permite Deus ministrar em vida mais profunda de mente que, oh tata, tanto que, oh Deus, tata, para sabedoria, conhecimento, profundidade, boa palavra, quando se revelado em sua mente que, que oh Dios, el misterio del evangelio, oh Dios, también, oh Dios, que también más conocimiento, oh Dios, de cosas divino. Thank you, oh Dios, date pe corazón, oh Dios, un corazón limpio, en tu puro, y espíritu de obediencia que te ministrar en su vida. Bendicionado, ta shuaini de mente, que palabra de Dios, que mi buco está ministrando de mi vida, y la palabra de Dios llega un camino, mande, no puede llegar en el nombre de Yeshua Mashiach, me mente que, oh Dios, me mente que, oh Dios, shuaini tu luz, para su yunan su
família, tur su nieto ng su cerca ng tur ko taron ti che pas sombra e família trapang pera completo tur dia tingu tobla tur lenga tingu confessa ora na America Dios as de medio suwaini o tate me hinta ki suwaini un dia tremendo un dia glorioso un dia bendicionamo tintambe oh Dios. Sige mo persevera, turme hinta de me, turme hinta conosco pa sombra. A palavra de Deus está fuerte, pasoma e também bota mais que o vencedor. Bota mais que o vencedor. Tem vitória, botar todo dia soani. Um dia bendicionam pabo. Nós também também com Danik Trapam Perk dengan nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória. Thank kita oh Deus, pabo Espírito Santo dengan mente que kuta dirigir Danik dengan mente que. Thank you oh Deus, pabo vontade de subida, oh Tata. Thank you oh Deus, Tata, pabo presença de subida. Thank you oh Deus, Tata, pe gente que está como transforma. Thank you oh Deus, está junto con nós também. Danik Trapam Perk, oh Deus, dengan mente que junto con nós delante do trono. Panabuturo nori gloria, nos turden unidade, um acordo, da grita na Deus. Tanque, Senhor, oh Deus, pabili Danik Trapam Perk. Tanque, Senhor, oh Deus, pabili sa yun ng suserkarina, oh Deus, tata bo voluntad completo din su vida. Tanque, oh Deus, tata pe coração ko ba dun, tanque pa sabedoria, conhecimento, tanque pa su trabaho, su caso, yun ng oh Deus, tata. Kuda sentir hinabo, thank you, oh Dios, kuda nicton porta, Señor, oh Dios, bota ministrador, oh Dios, ne pueblo, oh Dios, bendicionada, nicta, tenga mente que tate y sabiduría y conocimiento que te recibe, no divo, de nombre de Cristo Jesús, Danik, habemos tener tremendo de nuestra botán que tate, oh Dios, por lo cual no con la vez ya sabe, estaba bendicionada, quien cambia un papi con la recibe un toque especial, aleluya, gloria a Dios, e mente que está tremendo, entonces, bendicionado, tiene nuestro más estima, aleluya. Thank you, Señor, oh Dios, por palabra de Dios, kabira, pibonto, ministrar, dembo, vida, Danik, un dia bendicionado, pabo, kasi, boyunang, sige po perseverar, romano, Dios, timaba, aleluya, nos tabay, den tortrek, nos tabay, den tortrek, seka, nos romang, isaira, wanga, aleluya. Gloria a Dios, Tata, thank you, oh Dios, pabilisay na wanga de mente que junto con nós, Tata, de nuestra presencia, Señor, oh Dios, Tata, Criador Espírito Santo, Isaira, também vini, Señor, oh Dios, panabuturo, honor e glória, pois Isaira sa, Señor, oh Dios, Tata, kuta abota, toy de drukos, Isaira sa, Señor, oh Dios, ora começa su dia, oh Dios, tem unidade, tem acordo, su dia lo está tremendo, então bendicionado, em nome de Cristo Jesus, é mente que, Señor, oh Dios, mente que tata ministra, oh Dios, te envía Isaira. Tata la cabo palabra, oh Dios, ta prioridad en su vida, Señor, oh Dios, que, oh tata, baboya un camino, y ve un camino, Señor, oh Dios, camino de saco del costa divino. Ten el nombre de Cristo Jesús, mente que, Señor, oh Dios, gloria a Dios, tata, mente que tata, bendición a Isaira, tata, ten mente que tata, camino de poder ta glorioso, camino de poder ta grande, camino de ministrar, Señor, oh Dios, tan quitado, oh Dios, que Isaira bien pasó pan de cada día, esa, oh Dios, tormento junto con nosotros, de unidad, un acuerdo, y nos turta junto con el camino de Tawo quitado, y nos te llamamos, nos turta de un acuerdo, de un portrait, en su casa, nos está junto con de que está nuestro trabajo, pero espiritual, nos está junto con nos turta, grita delante del trono de Dios, thank you, oh Dios, thank you, oh Dios, babira de Isaira, wanga. Thank you, Tata, oh Dios, Tata, mo voluntad en su vida, que babidi su yun ang su nieto ng oh Dios, su ser querido ng turco teron de je. Thank you pa su trabajo, oh Dios, su ministerio, Dios, su casa, Señor, oh Dios, Tata, guía de Espíritu Santo completo y badia llave. Thank you, oh Dios, e paz y tranquilidad, cubadune en su vida, bendición a Isaira, Tata. E tormento junto con nos, Tata, oh Dios, Tata, pa su mesa, cubata ministrador de nos, ten subir e un porta. Batulha família wanga de Corchão de Ula de Totrek de Corchão de Boneiro, ou tá tudo família wanga, tudo família Peste de família Macai, oh Deus, tu, oh Deus, com o administrador de je, Tata, oh Deus, tá bom poder, tá bom palavra, Senhor, oh Deus, Tata, tanque para transformação de vida de Romanqui, tanque, oh Deus, para comunhão íntimo que tem como que saco, tá bom, Deus Todo-Poderoso, lá acabou voluntade continuada em subir em nome de Cristo Jesus, recebi lo qual que Deus tem pavo, recebi papi que Deus tem em mente que sai em nome de Cristo Jesus, aleluia. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, vos poder estar grande, vos poder estar glorioso, vos poder, oh Dios, Tata, en nombre de Cristo Jesús, aleluya.
Recibisi área, boyunang boser ka rin ng tour. Sige po perseverante con nos tormenta, papabing conocer gloria di Dios, o que manifestare bo bobida, aleluya. Gloria na Dios, un día bendición na pabisare bo kas bo trapaundo ko boya ka bo tung bendición, aleluya. Tata nos tabing de meinte kitate con nos profeta Indira Hato. Gloria na Dios, aleluya. E 23, oh Dios, di Februari que chalune que novo 2026. Profeta Indira atunto con nos tato, oh Dios, que ya adoremos Espíritu Santo, que ya adoremos Espíritu Santo y pabimpa su pan de cada día con tu presencia, ante en unidad, un acuerdo de oración poderoso esta. Gloria a Dios, tata ko indira bini, oh Dios, panabuturo no ri gloria de me que vos gloria de Dios. Paso día de bendición, oh Dios, y esa y también como un porta, pabo palabra ko ser ministrador, dice llega de medio soy una, ko sonieto ng ture sunan, oh Dios, kung comprender, lo cual no contativo ainda, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nos tur delante del trono de Dios, delante camino de voluntad, de continuar gritando nabo, Señor, oh Dios, nos tura working na arnem, nos tura yaga na arnem kami na indirato tayo, Dios, tata gritando nabo, oh Dios, delante del trono, tata thank you, oh Dios, babidi, profeta indirato. Tanque pe mensajero que divo, Señor, oh Dios, como tu papa, donde llena bo pueblo de mi desayunan de su ministerio. Tanque pa bidi salud, tanque pa suyunan su nieto ng Señor, oh Dios, tanque, oh Dios, po Espíritu Santo que te guíe de día, chao, y tanque, oh Dios, de voluntad completo en su vida. Tanque, oh Dios, tabos, oh Dios, tata aquí con sos ritabo, te guíe en turcos que está así. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, Espíritu limpio, puro de abo, que está ministrando de mi indirato na arnamo kita tremendo. Thank you, oh Dios, pagibo Espíritu Santo de día completo, Jave. Thank you, oh Dios, por voluntad completo, Señor, oh Dios, por misericordia, por compasión también. Limpi de su vida. Thank you, tato, oh Dios, por oración que te sigue así, ribo su mes en su casa, relación íntima, como está tremendo. Thank you, oh Dios, tata, por profundidad y por palabra que se revela en su vida diariamente. Thank you, oh Dios, por misterio y evangelio de mi indira, de familia, hato completo, oh Dios. Thank you, oh Dios, date familia, hato completo. Duro dia, tengo doble tu lengua, tengo confesar. Ora na comprende y mira el poder divino que está ministrando que chimbe indira a subira. Gloria a Dios, tata su actividad naturo, Dios siempre está dando mam y lo tiene prosperidad y éxito en el nombre de Cristo Jesús. E me inte que ta bendiciona, e me inte que familia ato tiene tremendo y glorioso en el nombre de Yeshua Mashiach. Me inte que ta en el nombre de Cristo Jesús. Ministra, Señor, oh Dios, na arnem, junto con indira ato llega na arnem, oh Dios, tarda algo da un territorio marcado, un domain di Cristo Jesús, tan quitado, un do que indira ato llega, quien que papi con oh Dios, da un toque especial, dado, oh Dios, un palabra, sabiduría y conocimiento, oh Dios, un profundidad de abo con los reveladores, subir, oh Dios, dato con algo de Cristo denge. Gloria a Dios, date día, oh Dios, dato tu yugo desigual, tu palabra negativo, tu pensamiento robesco que venga en dirección indira a su vida, vida su yunan, su ministerio, Dios lo va a terse, lo ser condenado, oh Dios, te gloria nos te llama, thank you, oh Dios, pero man que de arnem, está bendicionada, thank you, oh Dios, nos está bien con nosotros, man, tata, Kenneth Mackay, aleluya. Thank you, oh Dios, de gloria, babidi Kenneth Mackay de mente aquí. Dan quitado, Dios, palabra, oh Dios, que ser ministrado en su vida de mente, que, oh Dios, como voluntad que continúa, que haya un camino mande, no puede transformar vida de que completo. Tan que, oh Dios, que no compadeza, que tu mente, así que pandica de Dios, que tu presencia, venga en grande, se nombre, nabo, tu honor y gloria, para poder continuar. Para palabra, que tu pibo, oh Dios, para un camino mande, no puede en el nombre de Cristo Jesús, está santo, bendición a nuestro mancanos, macaita de mente. Quitata, por palabra, oh Dios, tato que está completo en su vida. Thank you, oh Dios, tato por espíritu obediencia en su vida. Thank you, oh Dios, para mente que nos turno, Dios, tan todo track cerca de Señor, y nos turta quita en unidad, tato. Thank you, oh Dios, para Kenneth Mackay.
Tanque Tata papopoder mo sabiduria e conhecimento, ó Deus. Tanque pabili sa iyo ng sunyeto ng, ó Dios, voluntad completa de mo vida. Deus subi tanque pa sabiduria e conhecimento, Senhor, ó Dios, cultur, turcos que te recebi ko do diabo, em nome de Cristo Jesus, ó Deus, de glória. Tanque pa sabiduria e conhecimento, turmenta. Tanque, ó Deus, tate poder dibo glorioso, den subir, ó tate mente, kitat, nos ta bendis, nos te amamos, tanque, ó Deus, paabo ko ta caminho daquela tao aqui, uma relação íntima que tem, Senhor, ó Deus, para ministrar em seu ponto não devil, para ministrar, ó Deus, caminho de sal, ó Deus, que estava de Deus Todo-Poderoso, dado ministrar, ó Deus, caminho de sal, Senhor, ó Deus, em não botem cuiega, dado, ó Deus, passo eu não gosto nieto, su cerca de tu éxito e prosperidade, dentro do aspecto de não vida, em nome de Yeshua, Mashiach, mente que tu mente tremendo, o mente glorioso, o mente poderoso, em nome de Cristo Jesus, tan quitado, oh Dios, bacana, bacay, el día ya, oh Dios, cana tremendo, tiene un simán nuevo, bendición a pavo, cana, aleluya, gloria a Dios, date mente, quinta tremendo, está salió, Dios, feito atrás, no estaba ahí en seca, Seka nostro mang enchikay, aleluya. Tata thank you, Dios, pabili enchikay, de me inte kitata kasergiyador, Espiritu Santo, kabi unto konos. Tata kabi unto konos, tata pa engrandecebo number, tabuturo nori, gloria, poso bo poder ta grandi, bo poder ta glorioso. Bendicionata enchikay, de me inte kitata, oh Dios, tata kasomite sumes, kala kasergiyador, Espiritu Santo, kabi unto konos, pa engrandecebo number, tabuturo nori, gloria, para poder po continuar en subir en vida linche merceri en vida matrimonio y todo lo cual cuotas de tengan dos caminos de nan caso Dios ta tembo mam tan quitado Dios ta te sabiduría conocimiento como de un encho Dios que también tormenta paso pan de cada día tengo presencia junto con nosotros en el nombre de Cristo Jesús me inta aquí me inta que te glorioso me inta que te poderoso tata thank you Dios tata con nosotros de unidad y un acuerdo Dios de un escuadrón espiritual que na Groningen y te llamamos tanque de unidad de un acuerdo para de Enchi. Tanque tato, oh Dios, para vida salud de Enchi Gay. Tanque tato, oh Dios, para subir matrimonial. Tanque para su cerca, tanque para su ministerio. Tanque, oh Dios, es voluntad completa de abrir en su vida. Tanque, oh Dios, de cría espiritual de turmenta para Enchi Gay. Bendicionate familia Gay completo. Bendicionate afecte de otro hecho, Dios, camino de la un camino, oh Dios, y conocemos más de cerca. Bendicionata, oh Dios, que papi con te evangeliza, oh Dios, también un toque especial y también de Cristo tenche. En el nombre de Cristo Jesús, en chigayamente que tiene tremendo glorificando, bendicionar. Román tiene duro, pues Dios timado, aleluya, en nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios, date mente que tu mente de poder, es un mente glorioso, un mente tata, oh Dios, camino, vos poder ta cambio, oh Dios, no está bien con nuestro man, oh Dios, tata, sheritza chinga, no se salve Groningen, no está paiding Rotterdam, oh Dios, Rotterdam site, oh Dios, de gloria, aleluya, tan quitado, oh Dios, por nuestro man, oh Dios, de gloria, me intiki, nos román, tata santo, oh Dios, sheritza chinga. Cabinunto con nos state engrandecendo bonambo nabotoronori gloria paso mesao Dios es dietativo Dios tato junto con tus romanos unidad de acuerdo pa o tata pa abo po ministrar papi en subir oh Dios tati dortes de mi su casa consigo no cosoniet nan turco taronte je thank you Dios pa poder maravilloso thank you Dios pa gloria thank you Dios pa sabiduría conocimiento turmenta thank you Dios que taba ministrar un taende pero me inte quitado oh Dios voluntad grande, voluntad tremendo, voluntad glorioso, ministra, oh Dios, ten vida, oh Dios, ti sheritza chinga de me inte quitado, oh Dios, penso toque speciali su yunam turco su nietam éxito, pa den su trabajo tambe esta bendición, aleluya, gloria a Dios, tata, e me inte que, oh Dios, tu me inte tremendo, e 23 de febbraio que c'è l'unico tu siman novo, oh Dios, como misericordia, como compasión, ta limpa, to puro, sheritza un día tremendo, to glorioso, anto bendicionapa, mente que oh Dios tremendo, tata. Oh sí, Señor, aleluya, tata, ministra de mente que me debo palabra de viso, oh Dios, ti gloria, aleluya, tapese, oh Dios, tapese, de buque festival and just quarter, pese, espierta, a buco ta drumi, y lanta fuori e morto na Cristo lo luz arriba bo.
E no versículo 5, Efésios 5, versículo 5, ito bisa, pese mira, bom kumboso ng takana. No manera hindi bo, mamanera gente sabi, da 16 ito bisa, haciendo bom uso de vosso tempo, pa sombre e dia ng tamalo. Pese, no seja bobo, a comprender a voluntad de Dios. Pa sombra da para escrever con 1 Timoteo no capítulo 4 versículo 1 que o Espírito avisa claramente o den último tempo ng algum local for de fé. Tu de paga atenção no espírito ng engañoso e doutrina ng de demônio ng tapese Dios avisa den book 1 Timoteo 4 versículo 16 4 te ora come bini ocupado mesmo com o lançamento de escritura, exortação de oração e ensinamento, e não neglijar o dom espiritual, entendemos, aleluia, glória a Deus, data tremendo, tremendo botar, oh Deus poderoso, tremendo lá que nos vai ter a palavra, para sua maneira, mas ele diz, te ora como bini, ocupado mesmo, com ensinança e questão espiritual, amém? Anto de palavra e tabisa, te ora que vino, tabisa e tabisa, de buco de buco de Santiago, capítulo 5, versículo 7, pensei, tenha paciência romana, tenha a venida do Senhor, tenha paciência, tenha a venida do Senhor, acorda? Gente de Bible la papi over que está viniendo, que está cerca de mí. Amén. Antes te avisa de 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, 4, te ora mi bini, ocupado mes com o lançamento de escritura, com oração, com ensinamento, não neglijar o dom que tindembo. Passamos de 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, te avisa, pa sombra corrompe. Espírito diz claramente, pa sombra de último tempo, algum local for de fé. Amém? Glória a Deus, tata. Danke, Senhor. Pero para papi, não? Então, ainda, em Revelação 22, e 5 vezes ainda. Revelação 22, versículo 16, último book, capítulo de Bible. Revelação ainda está bolivisa. Mira, me está bem pronto. Bendicionado é uma coisa de palavra de profecia de book aqui. É palavra de profecia de book aqui. É profecia na você com onde começar? Tem de bom é profecia não. De bobida. É profecia de bobida. Caminho de Deus também em Jeremias capítulo 1 versículo 5. Como conhecemos, prometo que bem dembar que mama tu palavra profética papia. Ando tu vai etiqueta bisa. Teta bisa, hopilo kai fepe. Te tinko bisabu. Te ora me bini ocupado mes culesamento. Anto eta bisabo de Revelação 22, mita ser de bini. Amém? Anto eta bisa 22 versículo 18. Mira. 22 versículo 12. Mira, me está bini pronto e me recompensa tá comi para donar cada gente segundo o que ela hace. Para caminhar está limpo. Tudo o qual como hace está pertenece a trabalho de Deus. Tudo me turenda como papi com neva bendicionar não. Amém? So dice este alfa omega. Então nas 4 bisa bendicionate sunang. Ita última escritura na Bíblia ko bendicionate sunang. Alaban ng pahinang limpi-limpi. Pati may undo ko boki, quanto panha limpi ko boting. Kung boleduci, turcos bonita. Pero kubo pa din, not na ordo, e temple, e casa de Deus.
Kubono laga Dios bibeding, anto epa denta swak, anto epa fota fuerte. Anto epa fota fuerte, eta batibo, eta lastrabo, eta simaneke kubo. Amen. Eta si mane eke kubo. Pumana ba sa kubo din si? Nalubid na. Ito sabihin sa buko de Yap. Capítulo 3, versículo 5. Señor, con más que con mi ser lastra, todo me queda confiado en vos. Hey, cosme que ves en mi romano de mente aqui, no? Wag pa bo costa na ordo. Wag pa palavra de Dios na prioridad en bo vida. Wag pa bo caminda ko botakana, ting luz te resplandece. Onda ko bo llega, nanting kumiri Cristo din bo. Kung papakli ko ni, nanting kumira, algo kuting tamaka ko transformasyon. Amen? Nakakalikwalan ko ba ito resibi tormenta ta embano? Nakakalikwalan ko ba ito studia bibliko ta embano? No sa Espiritu Santo Cristo. Laga Espiritu de Deus, quando posicionado em boa vida, posicionar quieta em boa vida. Laga bokas completo da transformar. Aleluia. Dan kita to Dios pemente aqui. Por nosso irmão Nicole Coiman. Nos turunto de unidade e um acordo romano nos turta pai, oh Deus, work in hemscar. Sa que nostro mang Nicole Cuiman de mente que tata pa en grande 700. Nabuturo no de gloria pa sa romang que siya serles que ya do Espiritu Santo y binunto con nosotros tata de unidad no acuerdo. Camino bo palabra de poder, camino bo palabra ta fuerte, camino ta ministrar en nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Imagínate que tata, oh Dios, tata Nicole Cuiman junto con nosotros, nos turo Dios de unidad no acuerdo, hemskare que nos turta grita nabo. Tata, thank you, Dios. Thank you. Thank you, Tato, Dios, pabili ni Colcuiman. Thank you, Tato, Dios, pabili ser querido en su caso, Dios, por voluntad completo. Thank you, Dios, porque espiritual completo, en nombre de Cristo Jesús. La acabó palabra de poder, la acabó palabra de poderoso, la algo no pososo de mente, que Tato, Dios, ni Colcuiman, oh Dios, recibiendo, Dios, el poder, recibiendo, Dios, costan diablo, Tato, Dios, el momento que atmósfera camina, Tato, Dios, a cambio completo, Tato, ministra, oh Dios, de su vida, ministravo poder, ministravo palabra, laga turcos diabo, Dios soso de su vida, me quitado, Dios, tanque pagguía de Espíritu Santo. Ten su vida, aleluya. Oh, bendicionamos, oh Dios, nuestro man, estimani col coiman, bu familia coiman completo, bu cas, bu ser querinan, bu trabajo, tur caminando como llega, ti un poder, ti un gloria, algo no, vos sos de mi col coiman, me inte que vos bendicionado. Aleluya. Nicole Kuman bendicionado ta. Pastor Jesus também sabe no book de Juan capítulo 4 versículo 3, Nicole. Se o gente estima-me e guarda minha palavra, me trata los time e nos lo bem cerca e pipa cerca e apertar lo viva de bom, Nicole. Glória a Deus, tata. Thank you, Tata, oh Dios, con Nicole su corazón te abrí. Thank you, oh Dios, con Nicole permitió mi pie para dentro. Thank you, oh Dios, Tata, con Nicole estimado. Tata, pues esa, oh Dios, palabra que se ministra tu mente, oh Dios, hay un camino de su vida que le da su toque especial y aquí también, para todo su ser querido, oh Dios, Tata, mire voluntad diablo de su vida. Pensei, sigue sometebo mesmo a Deus. Resistir o diabo, Nicole. Ele hui for de bo. Ala cerca de Deus e ele hala cerca bo. Mas ito para que em book Santiago 4, versículo 7 e 8. Aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor. Oh, Tata, oh Deus. É book de Juan 1, versículo 2. Palavra de Deus também naturas não a receber na não ela dona derecha para a de Deus. Es não a querer de seu nome. Tata, thank you, Deus.
Nos tur a recibir, nos tur a querer en su nombre. Aleluya, nombre ibo tu nombre, aleluya. O tata nos ta salife hemskering, nos ta bay ng leisten dam. Teka nos rumang mirna pron, aleluya. Gloria na Dios, tata thank you, Dios. Thank you pa po palabra, oh Dios, tenga me intiki. Tempir mirna pron. Thank you, Dios, pag-ibo Espiritu Santo, Dios, te me intiki den casti mirna pron. Thank you, tata, oh Dios, kumina pron tambe saya comprende tata, oh Dios, di gloria. Tato ko tabo voluntad, oh Dios, ti binihunto ko nos turmento, oh Dios, pasombra, tabo Espíritu Santo guíe, pasombra satambe, oh Dios, ko tasupandi cada día, bo presencia, camina nos turta de unidad y un acuerdo, en totate le binabuturo, nori, gloria, aleluya, gloria na Dios, tate me impeki mirna brown, un tu conosi nos turte den leistum tam, camina mirna brown, tay nos takrita na Dios, tata, thank you, oh Dios, thank you, tato, oh Dios, babidi mirna brown, de me inteki, tan kita sa voluntad en su vida. Tan que, oh Dios, lo cual como comisa, Señor, oh Dios, nunca te queda mitad. Tan que va a vivir su yunan, su nieto, oh Dios, tata, su ser querido, tu, Señor, oh Dios, tan que va a vivir mística, tan que, oh Dios, va a vivir Tania, tan que va a vivir su nieto, tan que, oh Dios, para sanación de vida, sanación kuta, tomando el lugar de vida, mi tan que, oh Dios, para caso, casta bendición, tan que, oh Dios, tú que llegó, oh Dios, te le instantame, oh Dios, está bendición, oh Dios, tata, algo tengo suceder. En el nombre de Cristo Jesús, emente que mirna brombo tiene tremendo glorificante bendición, oh Dios. Tan que tato, oh Dios, me sabiduría de abo en su vida. En emente que, oh Dios, recibir lo cual Dios tiempo abomina. En el nombre de Cristo Jesús, un día bendición, aleluya. Gloria a Dios, tata, oh, nos también con nuestro man Shairon Yanga. Tan quitado Dios pabilisairo niang de mente que Señor oh Dios. Tan que pasabiduría conocimiento tato oh Dios como voluntad sea continuada en su vida en nombre de Cristo Jesús. Tan que oh Dios va poder tremendo en su vida. Bendicionar Sairo niang de mente quitata. El 23 de febrero 2026 Señor oh Dios chaluna. Ku Sairo na minuto con nos tato ben grande sebo nombre nabuturo no de gloria. Paso me poder te digo. Tan que oh Dios pasabiduría conocimiento oh Dios ten su vida com essa, Senhor, oh Deus, tata também diabo. Thank you, oh Deus, para trabalho divino em subir. Thank you, oh Deus, para me integridade essa, oh Deus, e também, oh Deus, tata. E também, oh Deus, tata, para poder diabo ministrar em subir algo novo, os de bendicionata, Shairon, yang me integri. Cabinabo, teronori, glória, oh Deus, para tata, junto conosco, da su pan de cada dia, presença, Senhor, oh Deus, e nos tur, de unidade, um acordo, critanabo, Senhor, oh Deus, tata, thank you, oh Deus, para me Shairon. Tan quitado por voluntad y sabiduría conocimiento, tan que Dios es mente que tu mundo tremendo, tu bendición, tan que Dios, tú lo cual como comienza nunca porque la mitad en nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, Shairon yang mente que vos tiene tremendo, glorifica y sabiduría conocimiento de Dios que lo se revela en vida, profundidad de palabra, que lo bien conocer en el último tiempo, tan quitado Dios, el misterio del evangelio, de tormento que se revela en su vida, bendicionado, Shairon mente que palabra de Dios cabirá vivo que está ministrando de movida. Thank you, Dios, para su trabajo. Thank you, Dios, para su casa. Thank you, para su vida matrimonial. Soy uno, oh Dios, está su ministerio. Todo lo cual no puedo decir, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Un día bendicionado para nuestros hermanos. También con Albino, oh Dios, Cario. Tan quitado, oh Dios, tata ko albino gario tambe, Señor, oh Dios, tata. Nos tabino, oh Dios, den hakse ka albino, Señor, oh Dios. Tato ko somete a su mesa, oh Dios, para ser guiado de vos, Espíritu Santo, cual vino vinunto con nos, tato, engrandecemos nombre, nabuturo, honor y gloria, pasó matamos de Dios Todopoderoso, y lo cual como comienza nunca porque no me tan que oh Dios, de transformación, de vida, oh Dios, tic alpino de mente aquí, tan que tato cual vino, saya comprender, Señor, oh Dios, se mente que tu mente divo, anto bendicionar en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria, mente que ministramos sabiduría y conocimiento, Dios, te envío, Dios, te albienamente aquí. Tan quitado, oh Dios, tato cual vino sao, Dios, nos turta, grita, tata, thank you, Dios. Tan quitado, oh Dios, para venir albina. Thank you, Dios, para su yunang, su nieto, en su caso, Dios, en su ministerio, palabra de boca vida viva, en tu tata, en pequeño espiritual, tenga día llave. Tan quitado, cual vino con esa, Señor, oh Dios, tata, que palabra de voluntad, digo. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, en mente que tu mente tremendo, glorifica, Señor, oh Dios. Tata, ministrar
de mente que de mi albina. La albina sai comprende, Señor, oh Dios, que cualquier costa de abo. Tata, la en su caso, Dios, tata, tabo, gloria de manifestar. La albina comprende esa, Señor, oh Dios, tata, de abo, vai delante, cabador, con la pinturmento, un tu conosco, y comprendemos más de cerca. Gloria a Dios, por momento que, oh Dios, por misericordia en su vida también, oh Dios, por oración que me está siguiendo, oh Dios, tata, pasa tu fuerte y tu yugo desigual, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios, al fin un día tremendo, tu bendicionado tiene, aleluya. Oh Dios, aleluya. Gloria a Dios, tata, danki. Aleluya. Gloria a Dios. Nós estamos mais que vencedor, meu irmão. Mais que vencedor, nós da tormenta. Passou a palavra de Deus. A palavra de Deus é prioridade. Então, ora para a palavra de Deus e bota tormenta de unidade, não acordo? Bendicionar botar e botar de vencedor. Nós mais que vencedor. Nós também com nosso irmão Nathaniel Tillman. Nós estamos feito de nax, feito que Albina, nós também de flar dengan seca Nathaniel Tillman. Tanque Senhor, oh Deus, pabi Nathaniel Tillman de mente aqui. Tanque tata, boa vontade, boa palavra de costeava de momento aqui, Senhor, oh Deus. Tanque tata, oh Deus, a palavra de boca vira pia, boca está ministrando de vídeo, oh Deus, Nathaniel Tillman. Tata, oh Deus, com Nathaniel Tillman, na saia compreender tata, a vontade de bo. Bendicionar Nathaniel Tillman, tá, Senhor, oh Deus, tata, oh Deus, que some de sua mente aqui. E a vinunto con nos tata ben grande sebo nome nabutura nori gloria paso me gloria da dibo dan que tata oh Dios pa força e sabedoria que bolo vai do Senhor oh Deus pesa oh Deus tata com tudo o qual cota sos de subir divino tem em nome de Yeshua me impa que Senhor oh Deus glorificado meso oh Dios de meninas nele e nos tudo de unidade uma cuerda grita na voz tata tanque tata oh Deus pa bidin Nathaniel Tillman tanque tata bo poder glorioso em subida tanque para mama su tata se humano tudo tanque para su casa su trabalho e a vontade abo completo em subida tanque oh Deus tata para unidade Senhor oh Deus de uma cuerda de oração turma inta Senhor oh Deus peticionar Nathaniel tata em mente que tata oh Deus sabedoria e conhecimento que tem encontrar tormenta de novo em nome de Cristo Jesus oh Deus ministrar em vida de Nathaniel nosso irmão Senhor oh Deus trata para compreender oh Deus que de Deus de poder para compreender Senhor oh Deus do qual como começa nunca pouca na mitad em nome de Cristo Jesus em mente que Nathaniel bendicioné botina aleluia dia bendicionar para nosso irmão thank you Senhor Nathaniel you are blessed aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor. Assim é humano. Me ainda assim aqui, nós temos vitória completa. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor. Aleluia. Maneira palavra de Deus também em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 com 9. Guarda isso aqui bom. Pense seja sóbrio e seja alerta. Sóbrio significa seja limpo, não dume de picar, não seja na presença de Deus, seja sóbrio, seja puro, então seja alerta. Para botar alerta, bota tenha pensar, bota tenha palavra, bota tenha oração, bota alerta. Seja sóbrio e alerta, para sombra vosso adversário e diabo. Tacana rond maneira leão que ta grunha buscando quem é poder devorar. Fermo começar de presença de Deus, vamos estar alerta, vamos estar forte, vamos ter sabedoria e conhecimento para sombra. O inimigo diabo está ei. Maneira bola que nós fez costam bom de Deus, fez costam divino, e inimigo está 30. A mim que bisabo manter inimigo para fora. Não larga inimigo 30 bem estrobado. Não larga inimigo bem de bocas para burro para ter intranquilidade de bocas. Amém? A sombra, me tá bolsa. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 com 9. Pense seja sóbrio e alerta. Para sombra vosso adversário. E diabo está na ronda maneira leão que está grunha buscando quem te devorar. Então, da nova tabisa, mas resistir. Firme de vosso fé, sabendo vosso romano
tour no ser carina, tem inteiro mundo. Está passando dor de é mesmo experiência de sofrimento. É mesmo costa como passa dentro. Assim também. Você carina está passando dentro. Tá pensei, Jesus a carga cruz para nós. Então nós temos que carregar cruz para nós se unir no ser carina. Mas uma não está em porta, nós sabemos da presença de Deus. Nós sabemos da presença de Deus para ser transformado, então para dar verbel para nós se unir com nós netos. Amém? Tá pensei, vamos estar sóbrio. Vamos quando tem oração com nos tormenta, vamos ser um verbel, vamos ser não me este mira, bocas por menos, me este mira, é fruta não de oração de tormenta, me este mira, é caminho como comisacana. Aleluia. Glória a Deus, Tato, nos chamamos danke, Deus, para Marisa hoje. Oh Deus, de glória, danke para mim aqui, Senhor, oh Deus. Tanque tanta, oh Deus, para Marisa hoje, me inta que junto conosco, Senhor, oh Deus. Engrandecendo o nome, nabo, teu honor e glória, para ser poder de Deus. É glória de Deus. Bendicionar Marisa hoje, de me inta que tata, oh Deus, tata, que ser guiado, oh Espírito Santo, cabinunto conosco, engrandecer o nome, nabo, teu honor e glória, Senhor, oh Deus, tata, para começar, que está supando cada dia. Essa junto conosco, temos presença. Essa, Senhor, oh Deus, é vontade de Deus, em nome de Cristo Jesus. É poder tá grande, é poder tá glorioso. Tanque tata, oh Deus, uma palavra que vira bíblica que é, Senhor, oh Deus, tata. Quella vini, oh Deus, panabo, teu honor e glória, e nós todos juntos, tem unidade, um acordo, grita na botada, tanque, oh Deus, para vir Marisa hoje. Tanque tata, oh Deus, para família hoje completo com Hanson. Tanque tata, oh Deus, tata, para pedir saúde. Tanque tata, oh Deus, Marisa, hoy junto con nos, tata, para voluntad gloriosa en su vida. Tanque tata, oh Deus, para força que para trabalhar de tortilha. Tanque, oh Deus, que essa nação que está tomando lugar em sua vida. Tanque, Deus, para caminhada que tem, oh Deus, caminho bendicionar. Bendicionar, Marisa, hoy te deme inta quitata, oh Deus, a palavra de boca vira pibo, algo novo suceder. Bendicionar, Senhor, oh Deus, tata, tu ser humano, oh Deus, na Santa Cruz, na Bárbara, na Flep, na Soto, oh Deus, tata, na Lenon Pera, oh Deus, tur caminho com nanta, Senhor, oh Deus, tata, algo ta soso de tor de Marisa de Lenon vida. Tanque, tata, oh Deus, pesaba de conhecimento que te recebi diariamente, turmenta. Bendicionar, bota Marisca, de momento que angle te subiba de bocas, oh Deus, lanta bocana de bocas e sa bumana la di grita na Dios, tata, oh Dios, tata. É poder de oh Deus que te ministra. Pega-me inta que Senhor, oh Deus, a palavra de bota pipanto algo novo tem que suceder. Tata ministra de me inta que oh Deus para Marisa, oh Isa, oh Deus, tata que bota caminho de tai. Tata, oh Deus, um toque especial, oh Deus, de glória, Marisa. Bom dia tá tremendo. Bom dia de presença de Deus. Bom dia, oh Deus, tata um caminho, oh Deus. Está un camino, Señor, oh Dios, camino, palabra de Dios, mira, pipanto ministrar, de mover en nombre de Cristo Jesús, un día bendicionado para el día, ¿sabe? Aleluya. Gloria a Dios. Sí, murang. Indira ato, un día bendicionado para vos. Aleluya. Espíritu de Dios, Bible delante de Román, guía por camino para aleluya. Turcoso de mi Dios, ave. Amén. Gloria a Dios, tata thank you, Dios, por nuestro man papi pasial. Nos salvital, nos trabajo, Dios, tena trachten se ka papi. Aleluya, tata thank you, Dios, pa papi de me integui, papi, tama comprender sa. E voluntad de ave, gloria de ave, turcos de ave, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria. Bendicionar, papi, de mente que tato, oh Dios, camina algo novo suceder. Tato se mabudan que, oh Dios, tato, bo voluntad, bo palavra, turcos diabo, en nombre de Cristo Jesús. Tanque, Senhor. Tanque, tato, oh Dios, que o papi parcial saia compreender, tato, oh Dios, tato, que mente que guiado do Espírito Santo. Junto conosco em unidade, um acordo, Senhor, oh Dios, tato, bo voluntad, continuar e guiar, Senhor, oh Dios, camina a boca petar. Em nome de Cristo Jesus, oh Dios, pasayunan su caso, ser carinan tu, oh Dios, ta tempo man e ser proteger. E mente que tu mente tremendo, tu glorificar, ta tanque, Senhor, oh Dios, pe palavra de boca vira vivo e administrar em de pop de mente que bendicionata pop parcial de mente que tata, oh Dios, tata, junto conosco, nos turta, grita na Dios, tata tanque, oh Dios, pop de pop parcial.
Tan kita to Dios papapi sa iyo ng sunyeto ng ser querido Dios subida completo den drachten. Tan kita to Dios ko familia pasial completo Dios tati ibo gloria ko administrador di papi den ang vida. Tan kita to Dios sa palabra kabila vivo Dios kayong kami naman din nung puya ka den nombre de Cristo Jesus me inta kim. Tu minta tremendo, o minta glorifica, o minta Señor Dios kami na papa somete sumeso Dios pa upala o bila vivo anto ministrado en su vida un camino mande nung puya ka den nombre de Cristo Jesus oh Dios, emente kita bendiciona, emente que Señor oh Dios, emente que oh Dios, papi sa Señor oh Dios, ko palabra di bata bibo, ato ka ser ministra yung camino man din nung puya rin nombre de Cristo Jesus oh Dios. Bendicionado ta papi oh Dios, emente que oh Dios, te rende, emente que palabra de Dios ta bibo, ka ministra de movida tordiabo de mi devo yun no tat éxito y prosperidad. Den tullo cual kubo sa Espiritu de Dios sabay primer kubo. Tan kita te relación íntimo ko papi din kubo orki o Dios tata kubo ta ministrando den su casa den su vida kubo ta einang kamin de ta papi abeta 23 de Februário, dia bendicionado para um semana novo, e de corresponde de Deus, tempo pida, aleluia, glória a Deus, e Senhor, assim também com mística, Arnold, mística, botei, aleluia, glória a Deus, tata, thank you, Deus, para mística, Arnold, deme intiki. Thank you pa boboder bo gloria turcos diabo Dios di gloria nos te llamamos danki tata danki tato Dios con mística van anol tambe comprende Señor oh Dios cutate poder ta dibo e gloria de dibo y lo cual como comisa un compoquedo na mitad de mística ta somete sumes turmeinta así que vinunto con nosotros Dios ben grande sebo namo turo no di gloria o sebo poder ta dibo e gloria de dibo tabo comisa turcos oh Dios di gloria me inte que mística van anol tunto con nos tata oh Dios di gloria pa su casa su yunang oh Dios tata danki tata y nos turo Dios ta ding leis tandam se ka mística sa kita na tata thank you Dios pa mística van anol subida. Tan kita to Dios, pamistikavan ano, bili sa yunang, su serkeri, su casa, su trabajo, oh Dios. Tate kanal kita, oh Dios, como administrador de llenaba pueblo. Thank you, oh Dios, turcos, casoso de diablo, Señor, oh Dios. Bendición la mistikavan ano, alta, oh Dios, algo nuevo casos de. Thank you, oh Dios, pe sabiduría y conocimiento que te recibe turmenta. Thank you, oh Dios, tata que está, oh Dios, en su trabajo, esta bendición. Thank you, oh Dios, para algo nuevo casos en su vida, oh Dios, tata que transforma tu cosa. En el nombre de Cristo Jesús, mente que místicava hanno al tremendo ante glorificar. En el nombre de Cristo Jesús, bota bendición, aleluya. Temente que Señor oh Dios, tu mano, la que nos turban a su oración, va a su oración para la que nos hace oración para tu malesa ng kutabini. Wala kiti open malesa tabini riba erumanang ando nos ve a su oración para aleluya, amén. Tata ne mente que Señor oh Dios, tata nos te de unidad, Señor oh Dios, y nos te este maleza ng demonio ng kutambi manifestar, riba tu nostro humano kote curpa et tabernáculo de Espíritu Santo, aleluya. Thank you, Señor oh Dios, date mente que Señor oh Dios nos decreta y declara espíritu de diabético, aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria nos te llamamos. Thank you, Señor oh Dios, que nos movimos en unidad y un acuerdo y nos decreta y declara, oh Dios, el demonio diabético y que tengo Pai, tenga tierra seco. Pai, tierra seco, oh Dios, de gloria, Pai, infierno de camino babini. Tanto se llamaba, oh Dios, para poder glorioso ministrar, oh Dios, de cada culpa. Thank you, Señor, oh Dios, por sangre preciosa, oh Dios, que ser derramado por la llaga de Cristo Jesús, oh Dios, y nos tenga autoridad, Señor, oh Dios, te dice el demonio diabético, ay, foi tu culpa, não, para nós tu culpa, no nuestro humano, porta libre, for de espírito, não, aleluia. Tanto nós também de momento que também com o espírito, oh Deus, de espírito, oh Deus, de espulamento de nir, aleluia. Tan quitado, oh Dios, para o órgano niro, oh Dios, de cada rumang, Señor, oh Dios, está funcionando en perfección. Tan quitado, oh Dios, como palabra que ser orar, Señor, oh Dios, de unidad, de un acuerdo con nosotros, decretar y declarar que el demonio que te la en nir de malo, tiene que
Pai lagi culpa nandin nombre de Cristo Jesus y nuestra decreta y declara el precioso sangre de Cristo. Riba tu culpa. Tenga en mente que Señor oh Dios nos está penitando contra espíritu oh Dios de artritis. El demonio de artritis que aproximando Dios tato que te buscamos de 13 maleza en el hueso ng Señor oh Dios en el nombre de Cristo Jesús tu espíritu na que tengo baitera seco el demonio de tu te se dos decreta y declara sanación de culpa nang cada cuerpo que tiene dolor Dios tato de hueso en el nombre de Cristo Jesús ta recibir sanación de mente que do de llagan de Cristo Jesús aleluya. Tata nos também contra cada maleza ng oh Dios de migrana, aleluia. Em nome de Cristo Jesus, Tata nos decretar e declarar, oh Deus, sanação. Sanação, oh Deus, na tua cabeça que tu sofre de migrana. Dolor de cabeça, oh Deus, Tata, em nome de Cristo Jesus, Senhor, oh Deus, de cabeça, me de focus. Riba a escritura, riba a palavra, Senhor, oh Deus, em mente que, Senhor, oh Deus, nos talanta bem. De unidade, acordo, declarar, oh Deus, sanação. Riba cada que tu sofre de migrana. Tata nos também, oh Deus, Tata, oh Deus, livre cada oh Deus, oh Tata, que tem colesterol, espírito colesterol, oh Deus, que também estroba o coração, que não funciona de maneira mestetada, em nome de Cristo Jesus, nós declara o demônio tem que pai demônio de colesterol, o demônio que tem coração não funciona de maneira mestetada, em nome de Yeshua. Sa declara sangue de Cristo de culpa. Recibir nação de mente aqui, aleluia. Glória a Deus, dá-nos de unidade, acordo de poder. Nós declarar sanação de cada pia, quando está funcionando, que pia não pocana, em nome de Cristo Jesus, que você de isso. Romano que você de isso, contém a pia não como culpa. Completo caminho por tindo lo, tapos aí nos turtin ser de isso. Tapos aí nos sorry para tu romano de agora aqui. Tu romano não tem ser de isso. Tu resuno que online com nós, nos saco não tem ser de isso. Estela América de botar na caminda. Como não é algo de amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Nos turtin nos ser de isso. Anto, junte, caminda, por timbo dolo. Declaramos sanação. Purificação completa de uma culpa, aleluia. Sangue de Messias, oh Deus, e etc. de isso, boa oração. Atmosfera de democracia, recebemos sanação em nome de Yeshua de mente, aleluia. Glória a Deus, tata, tanki, tata. Tanki, Senhor, oh Deus, tata, para cada uau ng contamira bom, aleluia. Cada uau ng contamira bom. Tanki, Senhor, oh Deus, que abalo tres vista pek, em nome de Cristo Jesus. Cada boca contra papia bom, Senhor, oh Deus, que abalo tres pek. Em nome de Cristo Jesus, oh Deus, bote boca não começa papia, boa palavra back. Bote boca não começa se oração back. Em nome de Cristo Jesus, cada mão não como funciona bom, tata. Em nome de Cristo Jesus. Odeyaga ng sangue de Cristo. E Jehová Rafa, demos ang tuso casa o ilumana, recibimos ang sanação. Aleluia. Krita mita sana. Mita sana em nome de Cristo Jesus. Inimigo não tem grepe de bobo vida mais. Aleluia. Glória a Deus, tate mente que tu mente tremendo. O mente glorificado, não está bem contra o inimigo. Aleluia. Não está mais que vencedor. Aleluia. Tempo que Mateus, capítulo 16, versículo 23. Mas Jesus abira ante la bisa Pedro. Quita fora de mim delante de Satanás. Bota pedra de trompe cá para mim. Para sombra, bonotim. Para sombra, bonotim, bo pensamento ng riba costa de Deus. Se não riba costa de gente só, ave Deus que pisava, meu irmão. Bisa Satanás, pai foi bom.
É por também dembo yunang, é por também dembo cercarena, é por também é que forma pé de tropeço. Bise pai fei di bo, fei bocas. Papas comisarei na dem bocas. Bise pai pa sombra. É por ta compe gakubo. Pero com sumenta teneba costan de mundo só. Também um pé de tropeço, Pablo. A palavra está diz em Mateus 16:23. Tende que Jesus também a Pedro. Pedro, um apóstolo, o bebê né? Tende que Jesus também a Pedro em bugi Mateus 16, versículo 23. Mas Jesus a vira e a pisa Pedro. Quita fora de mim delante. Satanás bota pedra de tropecar para mim. Que mendi Jesus não avisa Pedro mais. Ele avisa é Satanás que está dentro de Pedro. Porque lá que Pedro vira pé de tropecar. Ave-me que bisab. Tem vida de bocasar. Tem vida de boyunang. Tem vida de gente que te bina bocas. No? Wapa bota espiritual. Pabo po mira é sunco que forma é pé de tropeço, Pabo. Satanás tabini dengue é sunco tá mais cerca cubo. Satanás abin dem Pedro. Satanás abin dem Judas. Tem seu posto na mesa. Até que te bisa depois, este bisa Satanás bota pedra de tropecar para mim. Tabo mire. Tabo Deus alaga mire e a compreender. Amém? Tabo Deus alaga mire e a compreender. Amém? Então tá bisa. A sombra não tem o pensamento na griba coisa de Deus. Dembo casco a bota espiritual, no? A bota espiritual, a bota em oração com nos tormenta. Anto botin buende ng dembo casco. Kung nang mente ta mundano, nang ta toca coisa de mundo, nang ta se opi coisa de mundo dembo casco. Eu tenho autoridade de bisa e demônio dingnang. Não te bisa nang, poso nam ta busera kaya na busti manang. Pero e demônio dingnang, e diabo dingnang ko te mi busca mo di abo pleito ko nang bay zunda nang, bay sige ko. E seibo ting kupapi ko ni. Paso tung guerra espiritual ita. Pero ta bisa, dembo que Efésios 6, ku e guerra ta konti carne e sangue, ta konti força nang, konti rulers nang. Tapos ibig explicabo, boyo nang bosti mo nang, boksa bosti me, pero kung ito di mundo, boting ko para kontra demônio dinje. Boting ko para pique demônio contra dinje. Mas esta bir pé de tropeço pabo, esta busca mal de lavabo. Caminho abot a porta, busca mal de ter essa solução de bocas, ter essa solução de família. Pero entalagabo, esta que busca mal de one tababo. Amém? Você bisa de Santiago, capítulo 4, versículo 7 e 8. Pensei, somete vos a Deus e resisti o diabo. Wag ora mo din bukas, abosol din orasyon, ang to bota resa pa bukas. Converti completo po soma, tur costa kumisa din bukas pro me. Din bukas boting ko sende e luz. Bom po sende luz na kaya. Bom po pa ouvi Deus kunwende po foi kaya pa nang converti ang do bukas men sta foi ordo. Esta kumisa din bukas. Pensei, sometemos a Deus e resistir o diabo. Ele não foi boso. Wak. Somete abo. Somete abo. Kita mo sa orasyon. Pasombra, tabo straight, no tabo batalha espiritual ta. Bosti maboyu, bosti mabokasa, bosti maturesunan ng bukas. And see,
ta e vista, gente, pero son kuta denje, kuta droga, kuta alcohol, e de moi denje kuta lagi bay droga, kuta lagi bay alcohol, kuta lagi nga placa, kuta lagi, e sei, botin ko para contra je. E sei te sum, kuta abo kuta ding a presença de Deus, aba te bisa, pensei, somete bolso na Deus, somete, tá papi ko, e sum kuta ding su presença, e sum kuta unto com nosso instrumento, somete abo na Deus. Então resistir, e diabo kuta tempo you, tempo casa. Kuta busca mo de ter se desunião, kuta busca mo de ter se divórcio, kuta busca mo de ter se pleitamento em casa. Somete a tu resistir. Pa sombra, ang tu tabing lif, bom. Pero es un denjesi, kuta kontrole esse tabu batalha. Ante sei, bom po bringue, ora ku tem oração delante de Deus. Tem oração papi com Deus. Anto laga Deus bringue. Sera botar essa oração, botar pedir Deus. Cambio, porque papi com Deus. Tur costa de Deus. Tur carga de Deus. Eta para tur tormento. Tur costa de Deus. Permite Deus. Tur cos. Amém? Pomba, uno vai que book de Pedro. Wak, escreve a escritura na que tu não vai. É problema bisa. Mateus 16, versículo 23. Depois bota com Santiago 4, versículo 7 com 8. Antes disso bota vai na Efésio 6, 1. Pastor te bisabo. Pensei, viste a armadura completo de Deus para firme contra a trampa de diabo. É a armadura de Deus, tá? É Cristo completo. Su mandamento não, su estatuto não, oração, a palavra tem sua presença feminina. Se toda situação delante de essa armadura que você tem que vestir, feminina, tem a presença de Deus. Amém? Antes disso, escrevi Pedro, capítulo 5, versículo 8 com 9. Esta vista, pensei, seja sóbrio. Pensei, abo, quando tem a presença de Deus, tormenta, seja sóbrio. Não bebe, não fuma, não papapalava malo. Abo tá limpo, sóbrio, puro. Então, Petra, de Deus continua de bo. Vai brincar batalha ng pabo. So, unta batalha ko batamira. Ta spiritual eta. Spiritual ta. Diyos ta spiritual ta brincar pabo. Ito piso na Pedro capítulo 5 versículo 8 con 9. Pensei, seja sobrio e alerta. Alerta tadi. Pues acaba, mi yunang, mi kasal, nunca vai misa. Nunca, vosotros vai misa, vosotros situação. Ito bisabo, seja alerta pa soma, nanta binkuyen koskas. Nanta bin dembokas kunang kunang di mundo, nanta bin costa ko ba forma problema com pleitamento. Nanta bin ko kasate bin ko koskas pa pega difusão de matrimônio. Anto ay nata bisabo, seja alerta, seja ora bota sobrio. Bota hopi alerta, bota yun ko taresa, bota yun, bota hopi alerta a ekostan spiritual. Paso Diyos talaga mo sakaba, kung lo cual ko tabiba din nang. Sea sobre y alerta pa sombra, vosso adversário e diabo takana rond manera un leão tembo kas ng takana. Kung bukas no ta converti completo, e não bota combong mucho kunang ke. Nang corta quem que não quer, jura de coisa, pero que não tem Cristo, tá de mundo não tá. Amém? Tende bom que não tem Cristo, de mundo não tá. Ito bisabo. Pedro capítulo 5, versículo 8 com 9. Pensei, seja sóbrio e alerta.
Pasombra buas mo adversário e diabo ta ka na rond, maneira leão ko tagunhag buscando quem é poder devorar. Nanta bem que te coi muda de mocas no apostol den oração, bota turma de oração, bota reza vai, bota den comunhão com Deus. Anto nanta bem que diabo landa em casa. Não importa quem ko nang ke, bustima nang como boyunang. Pero yung em Cristo, nanta di mundo, a ver nanta bem ko kos, para buscar mo de devorar. Devorar. Amen. Ante pergunta, na 9, mas resisti, firme e para vos, dem vos sofrer. Mas sombra, resisti firme dem vos sofrer. Amen. Resisti firme dem vos sofrer. Firme de mi fé, firme espiritual mi sa. Comita ora, comita reza mi Bíblia, comita a presença de Deus. E não pode baixa ponto. Mi yunang, me estebira livre, mi casa, me estebira livre, mi tapara pa nang. Ting mi fé. Resistir de mi fé. Carmona, Pedro capítulo 5, versículo 9. Mam romana, resistir firme de vossa fé. Sabendo, nosso humano, e turno ser carina, de gente do mundo, passando a mesma experiência que me é mesmo coisa não como a passa primeiro como convertir esta mirada boiunang boca saco você que está passando dentro então bota resistir de fé passou uma bota papo de fé tata em me talento para contra cada coisa maluco também di ba de mi yunang mi neto nang mi casa mi ser karinang amen. Pabota tinha como um vencedor. Basta convertir. Pabo Deus llama para junto com nós tormenta. Pabo te canal. Bom worry. Oração te prioridade delante de Deus. Basta bo papo ter coisa com Deus. Amém? Aquela que Deus se trepou. Mas o espiritualidade. Bom publica não é espiritual. Único coisa que eu tenho quase. Oração trecena Deus. Pelo qual como que Deus hace. Deus hace outra coisa, pero ahora vou proclamar. Está tremendo. Amém? Não duvida ser humano. A sombra. Dice Salmo 91, versículo 4. Las bocas arriba león y culebra. Y cobra. Antônio, 10 de vista, nada malo, lo não passa como nenhum planta, lo não chega na botante. Amém? Nada, lo não passa como nada, não gente não pode chegar cerca bo. Para sombra, para fuerte, para bendicionar. Amém? Glória a Deus. Humanas que escritura, né? Mateus 16, 23, Santiago 4, versículo 7 e 8, Efésios 6, 11, 1 Pedro 5, versículo 8 e 9. Amém? Tudo isso aí. Oh, tata, dinga mente aqui. Nós tá viste, nós escudo de fé. Papagature flecha nandi candela e de inimigo que quer manda e bota riba nos caminda e vira e riba nos caminda de nos ser querinang maneira ta para que bede porque Efésios 6:16 tata nos ta paga cada flecha de jaluz hate envidia rabia amargura que guarda manda contra nos vida e pida de nos ser carina em nome de Yeshua Mashiach. Tata nos tapaga tur flecha de palavra ng impio e robes que ser papia e mandar de nos direção e de direção de nos ser carina em nome de Cristo Jesus. Tata basta tur altar na bom. É altar de Par, de Balak, de Jezabel bom. E quebra na chiquit-chiquit ang tira ng ding Hades. Tata, sa katura bela ng iyong momento ng disiga.
e banhamento ng Florida. For the turcas, ilagabo Espiritu Santo posicionado em tur nos antiyanan ng su casa ng Holanda na Corsao. Oh Dios de gloria, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dios te revela más y más conocimiento, más sabiduría de nos vida, oh Dios de gloria. Oh Romano, dígame inte que la nos te canal para Dios por revelar su mes, torti nos en su pueblo. Cuando comienza for de nos cas, nos vida de nos yuna, nos nieto nang, y turno ser querinan. Oh tata, bota Dios que te revela secreto nang. Señor, revelaba secreto nang namin na nos. Y tordi nos, de nos cas, de vida de nos yunang, nos nieto nang, turno ser querinan, manera mo ahase ng buki Daniel, capítulo 2, versículo 28. Tata la que nos comprende e cosnan. Aquele secreto for de fundação do mundo. Maneira explica dentro do book de Mateus 3, versículo 35. Tata la que nos comprende e ganha a revelação de boa vontade e boa propósito para nos vida e vida de nos ser queridos. Tata, tu na nos tenha mente que o espírito de sabedoria e revelação ilaga o wow nang de comportamento guardo iluminar maneira de ser explicar dentro do Efésios 1:17 tata revelado mesmo mais e mais na nós todo dia for de mente para nós dia completo para espírito de verdade e para nós por compreender coisa celestial mais melhor. Oh Deus, tata, tenha dia de abre-nos uau ng mais e mais melhor para nós por compreender e mirar a revelação maravilhosa for de boa palavra kuta abomes Yeshua Mashiach. Oh Deus, tata lang nos compreender mistério ng Dibo Reino. Maneira ta se explicar ng book de Marco capítulo 4 versículo 11. Oh Dios de gloria, tata lakapatur conversação com nos hiba kuturende tem dia de ave tapa medyo de revelação. Aleluya. Gloria na Dios, tata dengan mente ki revelabo secreto na nabo servidor nang pabo profeta nang nabo profeta nang maneira ta pisa ding book de Amos capítulo 3 versículo 7. Tata lo que bo alaga tur tata ku lobo laga turcos não escondi guardo manifestar e que tur mascarada lo cai maneira bo explica nos tem book de Marco capítulo 4 versículo 22. Tata tenha mente que laga bo glória se revelar den nos vida para nos dia completo da pode bo unção. Aleluia. Glória a Deus, sim Senhor. Oh, tata revelar a nós tur e cosnan kuta pertenecen a nós. Aleluia. Tata la kaba justicia guardo revelar de nos vida e vida de tur no ser querinan. Tenha dia de ave. Tata la ka nos receber tur mainta. Com nós tem unidade e acordo de oração e visão ng e revelação ng dibo. Tata la ka nos ta pong mayordomo de revelação ng tatalaga pa undo conociega bo presencia de se revelar todo de nós o atmosfera caminho nos llega este cambio directo todo de presencia con nuestra carga con Dios. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Oh Dios, qué tremendo Dios da. É mente que tu mente glorioso, un mente poderoso, un mente camino bo poder grande e glorioso. Aleluya. Thank you, Señor. Dan kita oh Dios que de mente kita taba ministrando nos nyo. Dan kita oh Dios por palabra poderosa de los pies de mente que aleluya. Gloria a Dios, sí Señor, tata. Contento nos turta oh Dios Señor. Sende-nos na candela e ilumina tu oscuridad. Tenha dia de ave maneira bota explica em Salmo 18:28. Tata, hace escuridad luz nos delante. Riba dia de ave maneira bota explica em Isaías 42:16. Tata, ave nos tabing patura tesouro ng escuridad. E a riqueza na escondi tem lugar ng secreto. E paping
kunang ting luz pek manera Bible tabias den buque Isaías 45 versículo 2 ku 3. Aleluya. Gloria a Dios, Tate, vos palabra tremendo, vos palabra glorioso, vos palabra de un poder, aleluya, del nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Alabanza na po nombre, Tata Santo, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hagamos tu adoración, huwag ko tumayin mo sa adoración tremendo. En nombre de Yeshua Mashiach, aleluya. Thank you, Tata. Aleluya. Si momento disponível, a mente aqui. Aleluya. Yes. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Carlin Torres. Gloria a Dios, Tata, thank you po nuestro man Carlin Torres, oh Dios de gloria. Kuta na korsaw niya momento ki Señor, oh Dios, pero Tata lalanta disponible también. Papalabra di mo ko sa administradamente ki llega caminda tin ko llega den subir na korsaw di bin sumama ko Tata e di bin tu suruman e família Torres completo. Tengan nombre de Cristo Jesus kalingamente ki botine tremendo. Botine glorificar e bendicionar nos turma te llamo Dios, thank you po di Carlin Torres delante del trono de Dios. Thank you, Dios, por mi Carling. Thank you, Pastor Jonas, su nieto ng Dios, de voluntad, yabo, completo, y quiere del Espíritu Santo. Thank you, por sabiduría y conocimiento que te encontrará de mente, que no corsaura la mente, y te glorificar. Thank you, Dios, por gloria, diabo, de mente, que en el nombre de Cristo Jesús, bendicionamos, te calendemente, que aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios, Tata, todo día tengo sobra, tu lengua tengo confesar. Dale porque pasamos nos disponible. La palabra de Dios ministra, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Dios, Tata, todo día tengo sobra, tu lengua tengo confesar. Dale porque pasamos nos disponible. La palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El poder está grande, tan poderoso. Aleluya, Tata. Ministra, Señor. Oh, sí, Señor. Aleluya. Thank you, Tata, oh Dios. Sí, Señor. Aleluya. Thank you, oh Dios, por ser humano, por YouTube, por Facebook. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Thank you, Señor. Oh Dios. Sí, Señor. Aleluya. Thank you, Tata. Oh Dios. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios. Disponible, palabra de Dios ministrador vivo, aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Disponible nos turta, turmenta, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Thank you, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Disponible? Sí, Señor. Oh Dios. Aleluya. 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 Oh, thank you, oh Dios, por nuestro man Imelda Sofía también. Per alto nar corazón, Señor, oh Dios, por palabra.
Tanki pagkiya po Espiritu Santo de mente que kaya ka te caminho de ta, Senhor oh Deus. Kwa guia, Senhor oh Deus, te benunto conosco, oh Deus, de presença diabo. Kami ta ministrar, kami ta manifestar em nome de Cristo Jesus, a mente aqui. Tanki tato, Deus, pabida de nosso mando, em nome de Cristo Jesus. Recebi lo qual que Deus tem para de mente que bocasta bendicionar, boyun te bendicionar, talaga nos turun mencionar, em nome de Imelda Sofia diante do trono de Deus. Thank you, Deus, pabida Imelda Sofia. Thank you, Senhor, oh Deus. Paso yun ng sunyeto ng familia Sofia completo, aleluya, mente aqui. Aumento tremendo, bendicionado tinero mga aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor, aleluya, yes. Sí, Señor. Aleluya. Dia bendicionado, Pabo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Thank you, Tata. Disponible nos turta. Aleluya. 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 Ale. Aleluya. Yes, thank you, Señor. Thank you, Tato Dios, en nombre de Jesús, en nombre de mente que humana. Aleluya. Aleluya. Thank you, Señor. Llama en nombre de tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Jesús. Aleluya. Thank you, Señor. Oh Dios. Aleluya. Aleluya. En Jesús. 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 Aleluya. Y me llama y me nombra. Jesús.
nombre del Señor, tu todo fuerte, é justo por vai te proteger. Yeah. En nombre que te poder, en nombre que te verdad, en nombre que a resucitar, en nombre que no ha cambiado, en nombre que te da una protección, en nombre que te trae salvación, en nombre, en nombre, en nombre, en nombre, en nombre, en nombre, en nombre que te verdad, en nombre que a resucitar, en nombre que no ha cambiado. Ang kita tapat turnos rumah dari ba Facebook, anto kuri po YouTube kami. Amen. Inisero mi ta bendicionare mente kita live di ba YouTube, live di ba Facebook, anto bendicionare. Corda explica bo ser carina tour papini untuk conoscer mente e para receber poder de Deus. Amen. Glória a Deus. Receber oração de na casa. Aleluia. En nombre que no ha cambiado, en nombre que te da una protección, en nombre que te trae salvación. Aleluia. Yes. Glória a Deus. E Jesus. Oh, Jesús. Aleluia. Oh, Jesús. Jesús. Em nome de tu nome, danke, Senhor, oh Deus, nos tata. Em nome de tu nome, nos rei. Rei de tu reina, aleluia. Tata de tu tata nang, glória a Deus. Aleluia. Yes. Jesús. Thank you, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, aleluia. Thank you, Tata. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Padre Jesús. Aleluya. Ah, yes. Aleluya. 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 Yes. Gloria a Dios. Thank you, Señor. Aleluya. Thank you, Tato Dios. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Thank you, Tato Dios. Me dio por capello. Dios mencionaba de mente que en Bacales, dio por capello Den Haag. Aleluya, Tata Santo. Thank you, Tata. Aleluya. Mente que, Señor Dios, conjuntamente un acuerdo nos tor na Den Haag.
Aleluya. Danke Tato Dios por turnos romano di canal de YouTube também que live anto nos canal de Facebook também. Danke Senhor oh Dios Tata por nosso romano. E por capelo Senhor oh Dios que ser guiado tem mente que todo Espírito Santo babinunto conosco em grande se bom nome na futuro honor e glória por seu poder por glória. Turcostiamo Senhor oh Dios mente que em nome de Cristo Jesus. Aleluya. Gloria a Dios, Tato, Dios que la binabay pasupan di cada día con tu presencia. Oh Dios, di gloria lo ministra, Señor, oh Dios, y los tours de un acuerdo, tinadanaj, sa kayo per capello, los tours de unidad de un acuerdo, un espíritu, tata, tanki, Señor, pabidio per capello. Tanki Tato Dios, Tata, para poder po di Espíritu Santo de mente que nos subir en su casa. Tanki pabidi salud, Señor, oh Dios, tanki, oh Dios, por autoridad de poder subir. Tanki, oh Dios, por su ministerio Elohim. Tanki, oh Dios, por plan ng kubutin ng subir a pe. Tanki, oh Dios, por camino que te canata para llegar más cerca de y voluntad lo cumplir. Tanki, por luz que resplandecer por subir, oh Dios, di glorias, bella. Tanki, pabidi soy yo, su nieto, pizzas cariot, Dios. Tanki, oh Dios, que te de alfarero, Sintana, e will, toda moldia, Señor, oh Dios, prepare, Señor, oh Dios, en nombre de Cristo Jesús. E mente que tu mente bendiciona. Y por lo que te bendiciona, y tu comunión íntimo de embocas con Dios, Espíritu de Dios, está camino de botay. Permite Dios sigue ministrar en vida, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Ministra tata de mi vida, aleluya. Gloria a Dios, alfarero. Ministra, Señor, oh Dios, aleluya. YouTube está sende, aleluya. Facebook también sende, aleluya. Sintana Bovil, sí Señor. Mira, Santo Robo 7, aleluya. Gloria a Dios. Danke Tata. Aleluya. Y un día bendición para Bruma, aleluya. Aleluya, unción de Dios. Y Señor, es unción de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sintana Bovil. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya.
Hallelujah. Yes. Oh. Cinta Nabawi. Alfarero. Cinta Nabawi. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Ministerio mita bendición na mirumanang glorioso. Aleluya. Live vivo YouTube, live vivo Facebook. Sí, Señor. Pampe. Moldeame, Señor, moldeame. Aleluya. Sí, Señor, oh Dios. Aleluya. Cinta Nabawi. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Stephen, usted, aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Belisimang Stephen Bosacaba, Benditiona, Kenneth Macay, Marisa Hoy, Shuaini Trappenberg, Denick Trappenberg, Aleluya, Poppy, Pasial, Aleluya, Indira Hato, Gloria a Dios, Arnem ta benditiona, Indira, bendicionamos al Dai, Aleluya, Naira de Castro, Dios di Gloria. Oh, Tata se nijmegen. Tremendo aan de bendición, aleluya. Gloria a Dios. En Chicay Groningen. Bendición, aleluya. Chilbert se celta, mi Groningen, bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Dordrecht, Ambo, Isaria, Wanga, Kenneth Macay. Oh, Dios de gloria. Aleluya. Richard. Botamos de bendición, Richard. Aleluya. Dordrecht, con nostro manda Mila Pers, aleluya, Rotterdam, aleluya, Wiswoud, bendicionamos al Wiswoud, Rotterdam, Tata Santo, danke, oh Dios, pabidil Luis, oh Tata Sheritza Chinga, oh Dios, Lidiana, Rotterdam nang Ambo, Giovanni Valentin, aleluya. Gloria a Dios, Rotterdam ta Yeng Romana, Osting Ishen, Osting Monica Rodriguez, Jen Jansen, Osting, oh Dios, Lidiana, Osting, oh da Santo Botan, Osting Nostrubang. Oh Santo, aleluya, canta Señor, aleluya. Gloria a Dios, grita aleluya. Araba Santo, sini que nos llegan a finales dos programas. Aleluya, turnos romana, sunong kumibenta na ng romana,
bendición na. Tulis sunong tambi ko do no puta na iribo YouTube. Bendición na tulis sunong gumbent na number mambo sa turta bendición danik. Puta pati bendición na professor right bendición na. Tur mana hopi nanta. Iribo ko yung Facebook, iribo YouTube tanto. Hallelujah. Gloria a Dios. Nostra ante la familia. Oh, Randolph. Randolph Enskede. Enskede Rotterdam, Amsterdam, Halleluja. Magali Miguel Amsterdam, Ambo, Shudela. Halleluja. Gloria a Dios. Sí, Señor. Otro man de helder utmela, oh Dios. Otro man Bernardino también. Gloria a Dios. Poderoso Dios está, hermano. Aleluya, sa voluntad continual instantaminana, nuturo mana, aleluya. Gloria a Dios, sí Señor. Él es andam con nuestro mana, Mirna, Mística, Tur, aleluya. Yes, Leiden, también, tanto, Sunaida, pues está bendicionada, y por capel de la aleluya. Thank you, hermanos Dios, por Santur, diribo Facebook, diribo YouTube, mente que junto con nos bendicionar, aleluya. Hope sa pitirio conocimiento de palabra de Dios, kuta, vivo, aleluya. Así que nos secretario nos casi, sino que ministerio de bendicionar a la final de mente que, el mente de 23 de febrero 2026, chaluna. Nós estamos tanto do final de luna febrero, mga luna também, yeah, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Yes. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. La adoración limpia son de bocas. Live. Aleluya. Poderoso Dios está, hermano. Poderoso Dios está. Dios está poderoso. No. Dios está sobre patricos. Aleluya. Nos profetas en turta bendición. Oh. Aleluya a Dios. Sí, Señor. Nathaniel Tilmar, Flarningen, aleluya. Job Steva, Flarningen, aleluya. Bendicionar. Tian Steva, Natur, te bendicionar. Sharo, te bendicionar. Seripi, te bendicionar. Mundo Novo, te bendicionar. Marchena, te bendicionar. Quartier, te bendicionar. Wish, te bendicionar. Yo te bendicionar. Iton, Stewart, mi tata. Den Wishi, bendicionar. Mirumanan Tur. Miro manantur, ani ko na dit, bendicionar po Santa Meta ko po San Kasanang, aleluya, gloria a Dios. Sige, aleluya, de mi tikirumanan, tanto ende, aleluya, tremendo Dios está. Un día tremendo, glorioso, anto bendicionar, anto ministerio me te bendicionar. Tabisa, so long. Tema yang ko Diyos kay miro manastima, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, sí Señor, aleluya na Dios.